komo ahodo a na bedan e ofidua yi mu na na obabi ebo modin e de nsem ebedan ye na asem ni mu owrem asem no dan no ubutu no sini trase a chese eye pantoma Joyce Danso what's the media mini bema bi na na wo ho me hu nu no me do no ono so do me e no ka kire me se wodi me be ko Canada makotire ni nua ba nchen we do airport chese flight ni de mafro but we bia me call ye no ono awa ha obechechem sanso na bema bi nso aba betwa ye na nasem no emu aweho osi me ne ma me na tie na minya so baby ya me pebre kra dia da na ma me de be ma be hyedem asem we e ma ba kokura mfa ko ho we num ni nkomo ahodo ene ye ba ni aba bedi ma me ma Joyce Danso akwaba ofri amada e no ba Joyce na how to say baby aye boko na me antom Joyce amma one so kakra wate mate aha e ye wa ha no wato aye den de jo ba e we de dem ba ne say 2014 min so amada mi krom no e frem na ya amada na wo he amada e wo nyahini kwan so undru nyahini wotra enkawe ko wanim kakra okay we say enkroma nkwanta sana the floor okay enkroma nkwanta na wa mane okay nti yenka na amada aha okay yenko nti ye kwabra samwa ba amada ho se wo ba bedipa ti wo ba ye obehu men so na me nko ana metina me kunu afim ti me nko ana mte ana oso obe wale me ana me bisa na okunu film na edi sei ba cho me kunu film na edi 1 year oh next one me no 5 okay 5 jo kafra yanko ana oso obe wale me ana eja me so me nko ana mete ana me se ne mate eti wa mbisa anse na onkrom no fi hen fa na oso ne maame wo Kodibu ho no ma no mutan na ne maame nua wo ehwa enti won do ofiri Kodibu ho ba ehwa ho ti won mo na wo mu ya no ota e na so mi kura ehwa mi so mi kura mu pa ene ho no maame ho no mu firi okay na ja ye kan hubom ne chance no mbisa me se eja me na me wo krom ha se no nte hene fa na ombenya ya adwuma nti sabre na boy ba ko so kan French ase na ono so na damfo ne sa boy no ana me ko kire om baabi e galamse yi baabi ne yetwa amna ne ye bia galan na wo ye bia na na oba na me ye bi dada okay na wo ye den na wo mo fanse ja wo mo nsam odu no mo ya a kire no na ya so ya kope ya no aduane che se asase no mo se ekonu asase nte wo se me so e fight ne nso so yenya bibi nti chese so mo be se ne kwade e unsu be di mu bi we kwa akopɛ kire ne bi adi isa na ye no okay nti me ba mate said mate ebi but wa de kire me mo kwa kire na ya na si ne te say mo ye den na mutimi nya na mo nya ska ne bi awo etimi nya bi etimi nya bi mo ye ne say ya de nfase kodo fence kodo edua I say we na say titi de no mo di fufuto no okay but enu ni mu do nti se omu twa amna na omu ya na ya kosi amna mu na ya kogina baabi na ya nso ye de ya pa soso okay eli tu ba yere na ya nso ya fa bi na ya nso ye de bobobi egu ya de nti enum a na ya hura ebi wo mu a ebe kwa ase ebi wo mu a ebe kwa ase nya plant ne de okay it is usha na mumu kosa adwuma na wunya besen wutimi nya besen within a day no etora bo amitimi nya 2000 etora 3000 etora bo nso a 1000 etora bi so a wunya bi but okay wanya bi kwa no de bi a de obi ba fi a de meshwe wo ho de na wutimi nya okay nti say adwuma na wo ye e na akwabena ba na wo kire no say adwuma me ye ni nti no ono so eye bi dada no obi ono so e ba be pa bia nti oba ye no me na me wo krom ho no nti ono no na beto me ho nti na ese me na me be kire no no ma eni so ba bia ko be fa so ye de obenya adwuma ye de ai okay trust me nti me ne no ye ya adwuma na ma bi so pe ma asem tani America na nti sa ma no so entam obi nti o mo ya na me no aduane ma no nkrofo nti oba ye no be ka me ho ana mde ne kwahye
security for no mo honen nsa say eja ba ma me 20 bia oba say na onye nipa boni na onye nipa boni nti bia obi anya ne masabasa na eja ye nyina ye ka bo mu ye adwuma na nti ye adwuma na ye na be say 2015 ekọ 2016 won ebedi bronyan mu ha na o say ye adwuma na o say ye na ye nkotoka na ye mfa meto ye kwan no so no nti na ye car na ye home use. Okay. Ana ye toy. Na car ben a private car red. Na car na ka sa wini di. Nsa Toyota a Golf and I say a Golf, you know. A private car, you know. The tour a year you kakala, a pejaka, fan Golf. There were Golf 1, Golf 2, Golf 3, Golf 4. Golf man, shut up and new side. Okay. And your toy machine, you feel good. Gold master, and also a friend gold master. And see, or they, you know, I shall say, the man or catch him say, they say no. Send your Duman or Yana, a car, blending you won't see enemy man in 10. Or say, didn't you have baby or a Canada home to a person or yeah, you know, me make. That's a name, pa. Me qua a babu woman, me man. Okay, no, sister, you can't want to man. Me bow, Pacho. And son, I'm mobile quacoto golf no. Golf na mukoto ye na wo mu a o chefe wo mi ya menini mi anu adwuma ye be ya timi di ba ajaba ho ne ya ba beton menini mi anu adwuma ye ana ya no kra mpo no akire no before kwa de na me nkobi na me ne na tena ye se ye awieti ye kwa ya adwuma na wo ne koton oba e bia o simi nya ase ya me sinye hwe oba de untimi ni be ma enko bibia pepepe. Okay. Enti won bi me jibi wono so no wo ma me jibi de e ma me ma no no so ayi bi de ama ne ma na me chop my fancy de be to no ne de no na to ho no. Okay. Na de be chop money so na no so yayi sana na ye no. Okay. Enti sa abre ne mu no na wo de wakọ na busua ho ana wo so na wo tie se be ma me hia ne ni a me ne tie. Maybe I mean, no better a hon, maybe and Munina, me fa a dog soon you walk ho. And to me, mammy, papa, they know a free tea, and me, mammy, Munina, a chrono on man a day, your woman to 1 year, year, and we are not the door now, 1 year. And see, I ran not men found no but one so mammy and were auntie. A honor, what they may call a hon mococha, and mammy and say. Me so no me tie me kwa hwa ho no na ne dam ho me ne dam ho. Okay, and e mu ye ba ma dan ha no so a me so me dam na e de wote e wo ho no. Okay. Ana ye nti sa na ho no etie. Okay. Enti bra moto golf no na mo painting red na mo koto gold master ho no wadrum yanko. Enti gold master no ye to na emu ho no wo de sa enhye ne ba se ne Canada, this is our Canada. Enti opesa me kwa ebeboa me ne me ma no. Da che nam so. Ma tinti wana me hya dan fa ma adwen ma ne yie na ekire no na adwen no side exercise. This time na me so mo kakra oba na me adwuma na me ye ndada nti na me so me sebu e wo bank. Na me ko yi iska. That time na was sebu be say. Na me o iska be say 8,000. 8,000. 8 million. It's got 8 million. Now I'm calling you 6,000. Okay. My idea home. Nampacho, and son over show boss or the over Canada near Diano. Mrs. Corona on Nakasada. Me pacho, mammy, Nipana Kasai. There be or say or the Ukomani sister on one in here. Now I'm quite an chain. Yes, sir. I was say I do my sister and make a sigh, say home so. I do my home. Okay. And Tinis are not so Canada Cobeso. I know there may be sabro, I need them one more sabro no croniding. One more baby, one more holding. Okay. Now, Sabre, now India or Canada, who you're saying, and son, you do be Canada, no. As I say, a day, be a Nippon invitation, and our rare spouse visa, and I say a visit. And I said, we call a presenters our documents in our mouth. Now, who was any dear one, and now, Nimshe. Namin, I know dear, Nami, Nimsa, a Namin, say, be a
le normal say bi akwantu no obekwa bi anya kwantu say bi country na wo so a na wako na wako na bi a adwuma bi na wo ho a na wako nti na me nin die bi a ho say bi a say na etia na say neti okay do 6,000 man no dey na see we use 6,000 no and ya de koye ai ho papers ni ade no anso ana na masa ayam container wo to ase ana ya sa ko ton container no de ma minua no ya ka chire me ma me ba ya ka chire me ni mienu ana ko ton ye ana wo this canada eso aso no so wo we say na yi adwuma ka na yi na adwuma na nti o sha me bossa me mra no na eno so wo si me fie abo me container ye de ama me ana ye ton container no sa time na 6,000 din ka ko na sa ton container no ade so me bawo enti na oni ni shi aye no sika adwuma oni ne ye de so ni ye bom mu nyi sika no gold le de na de mu ye bom no beton anu abeka de onya ya kire enti en de wunti mi nu o te fa wo ni ne chefa bi anu de oba de obenya no de e bi a enya e bi fa say two blazer oba o si bi 2 blazer ni enya e enti 2 blazer no ba tene de me no wa ma me so me bi me so me wo ma okay so wo ma okay enti oba no wa de bi okay na me so ma de bi na mo de aka ko to bank na de be ka na ye de ato no mo de tu fi am de to bank if I turn in fan ko bank ne de me na me wo account on de na oni ya enti na enko me ma account but na me still to fi okay enti Canada na won hyehyɛ no si Canada na mo sie no na mo yi bi onu yi bi hwe ne ma na so yi bi roma no na sa de aka na wo hin ne ma okoko yi wu sika 6,000 de bre no I don't know make I say de ko to we say no machine ne car no machine ne car okay it is 6,000 na so no de na si ana me ton ton me container me ne ni mi no say ne sa na che de ne ton container no fan enye ne ton ayi ne ma me nua no ye ka chire me ma me ba ye ka chire ene ye ko ton mo ton ne say me ton no ayi ne ma 1,500 ana materials na de ba basis no so eno so ane de no wo ye no o sa ta no ma 1,500 nti ko ye 3,000 na ye be so ne ko 9,000 nti car me bo no mu no Canada country no mu no e sike ko di be ma ne ho 9,000 Ghana cedis 9,000 na that time no ye be mu na wo kan na 2016 time am to in 2016 okay yan ko be komo enti ho ma na di ya bibia ewie ti me ba be ko no ana me do me hwe ayi no me kwaje visa no na se Saudi Arabia na me bisa na sa na be trouble mu kwaje visa no wo hen procedure na ko se document no den no de bre wo me de o mu ni sa no no bi o mu de connection man for no me wo ha na o mu de bibia ba se bia yen ko ha yen ko ese ni na no ni se Canada ho hye na me ni se Canada ho hye ne yi enti mi be kwa ji ayi no na agent na kwala na ya na ediman no ne me akoye bibia wono so ka ho bi be ma ne ka ho bi ne nyina de ya akoye sa ayi no ye nyina ya akoye passport ni bibia ye ko no ya mo koye no fine ye ko Accra na ye koye no Accra fine woni mbedi Canadian embassy wo me de ano de me nim ba bi enti ni fan okoje sa de na de bre wo visa ne bom no this time de me amene ne ko embassy hono mo ana ye kokko eye mo ko e wan Arab fo wura Arabian embassy anya bia ba hu se mu gugu ma ya fini ade hu bibia sa ho anu na me chese me hu ye no mi bisa me na me sa na wo bia wo se ayi no aha no me so me hwa stamp na ebochi no ayi de o ma stamp no me ji ye de stamp no na me di hu ye se me hwa ayi no na Saudi Arabia na stamp no bom ana me say me free no na me no obi a wo say me ba be ayi Canada na Saudi stamp no bom no so aba bi hwa me nua ba akokra ho no ye kama pa wa ye kama pa enti ho no ma na ede sa time na so awie enti me aso sa se ma me enti se me ba be ko baby would you visa na be ko
Every visa no the visa more. Obi okra visa na edmana is 6 months. A visitor is 6 months. Obi ono ma. Obagin one ba we ti ababo onye se the visa na ma wa na wo ko. But what I say, if you bring in our day passports and share on them, now we now say Saudi Arabia instead of Canada. Now, friend, no more than a salmon and that time, not so many. And Satamana, one day we say no. Passport no, me call on my visa, and Satam no, my boy, me who you know, free, Marcy, I say, Marco, I quarantine. Hotel Bio Accra. A hotel, I watch Mota, a one of forest. Me hotel the day. The end the main car, main car hotel. You can be money and a quacker. Many nan a coy. Okay. Oh, jam quine. It's a dear now for 50 will be all Canada dear. I may be able to have more drink. Say a car and more lane me again and I 50 boy. I'm far a Gianni Bianco. 1 to 20 my food will be answered by Quabuchi. I know I'm a toy, fancy me bag name. Me tardy cacra. Me quack use your home. Do I catch him some holiday? Be okay, on be ready until holiday. Me not damn me barber to talk. Be the alcohol. Me bow. Nadia over to be alcohol. I may be a one cacra. And who babbling a bearman ball most ceremony and man come on the neck or say. No, Uncle Mammy Bearman, the only be honest. Me, I told my home, so I Mrs. Sumi dear charm, me call and say, no, catch him and say, men, what I check my mamma. Me banana, one so what the Unaya Juma asked me fear at all, may yam, me did say beer. Miss Minita, I mean, whom and from so be out. Ya man cried down in me, ya casada, and I said, and I conda, and I say beer, will be a quite done a young conda. And did not mean me say, Ebia. Now, some now walk on me, Jiddy say, I know, if you say now, you be mammy and cat, me in 50 years and coming home, and from so be I won't cut Bianca and Massa. Okay. One now born mamma near Sabema Messian, what do you call Canada? Me pacho ye catch any friend Jane and me mammy. Auntie, ya don't go. Oh, born mamma. Me one me born a man here. One bearman, some bearman cry any dear chick or born me mammy. So do call Canada. What make why? Okay, into Yansha, Muko do one hotel. I will be sad no, so in Kwaji Hotel. Eti Mukoji, a crater, na bearman away now. A friend of friend of phone, so no way, no way. The person who said, "Oh, so we Saudi Arabia or Ghana ha," and I say we could do once, and I won't say what that down. Me, I could do once, and I so and not dab. Aha, it's a younger scenario. No, where Jow Quine, hotel one day they see you, and son of the Jow Quine airport. Hotel, dear. Yammy, dear, dear, and say, be our banner bearman shem, dear, ye shy. Okay, I will hold more. Send me a friend last hour. Aha, okay. Oh, say I was ano. There's a monster kakra. And we last hour. So was a Canada day 16 hours. What I say? To Mao the piano called the job pine. Oh, Yonko. And this area no head or the airport. And you one manager. You wanted it. Now the batch now, you know, see a plane arm. Okay. It was only bad. Massy. A play now. I want to see me friend. Okay. A play now. Okay. Yeah, I did the best at 3 days. And so I play a day. I can't say play now, Abedu. Okay. I'm not back. Flight when out the call Ethiopian airline. Ethiopia. Okay. Ethiopia. It's a far flight. Would you only say plane net to pilot nakasa who plane you not feeling necessary then of course some forbid that aha di my young child for it then of course we plane meeting na the air corner there e kware do baby a na say the afro be pono na e sane okay e ti do baby a me yam ti me she me say eh na e kwa theater oh e kwa theater nti ande na minya sa ini e wo me yim say ah
Okay. Na emu try kama. Okay. Do baby na akwese hu kakra. Etu no we man so. Etu no me yam shame. I saying but me for be that in me say. Ko ani mu si ate na asa abache na ko ani mu. Okay. Na abache ansa na atwa ho ansa na mu se etuma kofa. Nti we play mu na Arab ni ka brofo. You are welcome here in and close playing. You cannot never be late. Sir, say a bimutimi efo ekosi Ethiopia. Okay. Esafa ayifufo. No mo can say. Esafa ay plane no for sande ko. I don't know what you say you can say. So be transit, yes sir. Transit. Okay. Joe. Enti flight now we fine. Mudi no sure say answer na flight ni ko do. Mo ye transit mo ampa na straight to Saudi Arabia. Anya straight transit. Okay. Eko see Ethiopia. And okay. Ye fa Saudi Arabia and so de akọ. Okay. Enti mo see na mo ye transit no. Obi ma so asem. We ye den ti mi nya phone frɛ be ma no. Obisa no say ehe na ye ko. Ehwan de ma nya bibia mi san wo ho efise. Ehwan de baby am ko duru ye no, ye duru Ethiopia ho na ayi bia anya adwuma ewo. Yeah, just the airport Wi-Fi no. But no ba oni mu awu. Enti ma nya bibia sa am na hu tim ko mi ko duru okla no. Ma nya bibia am na hu ansa na me kwa ko duru sa ai Saudi Arabia. Okay, yan so ko duru Saudi Arabia no. Airport wo we see from na de wan be shia o de na see wo. Me ko duru ye no. Na je say na ye ko no ye do so nti. Obi a ko tenase. Ama efi a wo kom no. Emu nipa etu car. Ebe fa obi a ko duru ho ma na ebo udin a onipa ba na abo udin. Ni de efi a wo kom no ma be fa. Na wo do ko. Di sana na eho no me duru ho no. De mi hu eho no. Nti wo wan na be fa oni aba akro no anu ka sai na ba e. Da bi na nyani nua ba. Na Arab fo ni bi. Bema ene be fa me. Arab sem be kwa ni. Na eti ufi wo ho ni ebo di se ni po be fa wa ba. Omo kan be fo no country. Omo kan no fo. Na so be fo kakra. And they are not because akrabate uka dia memete de uka. Okay, so what can I say? Bisa say where is there is down so. Now they all can you know so you also to English no. Okay. No, they say Arab form. Yeah. And see one I'm sorry. Okay. I say I'm here. Omuka, where is Joyce Danson? Yeah. And after that, I'm here. Okay, no, so debut. Until one man you know, a man passport no. The share Arab in him and a farm them call. Hey! What's ya? Kafa why? And one more Arab nini found the work on not feeling need to say, but me who I am. Send me one Ghana, Namia Minam Galasi, Naminia Mikobo Didi. Na meni wo be man na wo ho na waka kire me se o adwuma no bre wo mo ba kwadwo ho me wo Canada me nua ba wo ho be ba se me de wo ko na wo kwadwo ho me na be ba no na be me se mani mfifire se de yakopon ka enti me se mani mfifire atoto wachi esi wo dan ni wo ne ma nyina ama wo na wogye me akodun kan akobuku hotel are me last hour ho ade mafa plane ma flight ni de makro Nyina Canada man fa up bia Saudi Arabia me report ani bo me dey where is Joyce Danso or say I am here just be say quick what kind of passport say Arab ni ensa e na man ma say empratio say awade obebe di nipa bedru awade di nipa bedru achi na senka amachi de oto no sa awade di nipa bedru achi yankwai eti obafa ofu airport no na dey So I found me free airport no. I know what they a tran ne came na yeko. Ti bra ne yeko ne de me kwa no so ma me hwe bon ku hwe ni fa. Ti na me hwe am se na ti abroche no anyha. Abroche na me ba nti abroche ne kwa no ho enwura ne
mfuturo pa etimi bo ka akokra na mfuturo ebo kwan no aw na Ghana ha mpo ye ka se bia ha je bet sa Ghana kwa mi hu sa bibi se wa ninya na wo kan twika se ma na wo kan wo kan wo betrim okay American wo betrim sa na nyankofo adom agya odim ko duru fie ene efie o de mi wura ho de e ka se ma mu nkotodwe nsu a na me boa nkotodwe sun efre awrade te a na da na ma ye na hin ma ba bedu me shaase akura na mu shaase adwuma wo mo de kwa ma me e wo ho na ma ye no me wi aho me ma me wuo me kura ba wi ase kura no saa nyanya de no me ti bi da na de adwuma me sa me ko duru ho na se tissue no mo abepo mo hwe no eda ne ma se twum why is that swampa omo abepo mo hwe na no keke omo na no da ne ma se twum na ma papa no yale na ma me no so yale fo mienu enti omo ja mo na ya tara seat no down ne die no omo mfa omo anye no ma ya agu fam tinko na gu no ne adwuma omo di ka de ma me ekoye no ba mi ko to dwa no sun pa na me ye nyina na me so se awrade ami po sa de we kura mpo no obi kura ka se menye no Ghana akwa na me nji we kura anka me enso san se na makudu nti na wo se se meye se ni ayi bia obesan wachi metimi asa matimi ye je passport nso omoje ti bi ni manim enim machi kwa me manim ni machi mi nim enti me ka na me ni ahodi bia so ametimi a change o mo se e bia ade we se menye enti me ni nyina all right efie a na me wo mu no me ye abrosan me ko efie miensa abrosan down no na top baako na baako so ye down na baako so ye down top baako sa me na me ye sa e ho no aduma ni nyina na kwa de na no nya bi nko o trans say ya flow na sa ben no o mo say Maria ade so sa wo din ho guys to Maria na de ya ntimi nka Joyce no okay ntimi nka Joyce nti Maria na no mo frame Maria tare na maba tare ni chese bla okay tare ni chese bla na makọ o ma chem se bia mi fa de won de no ma ye o ma chere mi to mo ka de ande mi hu de o mpeso mo chere na na wonya aduane a wo pedi de na wo di ho aduane ne de mi de me pa de mi nya bi ni na kwa ta blood bi de bi o so le a eno na wo ya na jawa no ne cafe kakra na why na o de ye adwuma na saa me ba wo wakoduru ho o mo de waru afi ho o frɛ be ma no de na otimi frɛ no ne kasa ma frɛ no da ko si sai ni sai e ba ya me de frɛ no ukodu enya na wo frɛ no da bi mi ono so ni ayi bia sem chip bia ne ayi so wo yira wa chikura o ma chikura o yira ma chikura okay eya de na nyinsen bae woni abrofo no bi na dai ma nyinsen bae ana me pa cho da bi mi koduru ye no eya ba sa wa man tam na me wo ha na me fe enti ho ma na o mo de me call hospital nti o mo nim call hospital no mo check you no mo se nyinsan no free aha se e ho no enti free Ghana na me menyem na me de asa aba enti o mo na bo me ho kama me ba enti gi se me san ko back enti nkra ho de no na de nyinsan ni to mu no ho na di na ho mo ye do sen ko a sa week mfa se ayi na ye ba besim ni de Nhyira FM. Hey Joyce. That. And they say. That be so ko Canada and de bia. Mu pie ko share agent na mu agent na kasa bantu mu ba ya mo. Ya beda. Down. Tinity. Hey, enti omu sa onyemo no omu se say. Ndi omu sa menyem no omu se ne. Di am san ko back. Na back na di se me am sika na mde beko no omo na bo me hoka e de me ba nti mutimi sa mo me hoka mfa me nko nti adwuma kwa me ye nyina me mfa se e che di be se 2 months kran sana be ma no e timi nka me o timi nka se
ebi a problem bi te na atumi a memba enti omu Arab for na beja wo kwan e do by airport no do passport ma wo say ye fa wo say be ye adwuma no abanyim tuntimi nye adwuma no choma na sa bo ho kado ba ye me fa twan omu na bo da bi aka no de mabusuafo ko ayi na me ya sa bi manson ba so enti bi sika na de ko kan asase no akoko no ho asem me papa ko kwa odi na manson ba so enti mi sika na de ko kan ho asem enti ni na me family no me catch o musane o so mu ni sika de o mu nton na me chef no mu fa e me family na me ko plan bi be dey na bo enti ko afuo do no mu sa aton ye de ma agalam se fo ni bi o mu de be family na buy na buy enti wo bedu Ghana when be share airport me bedu ya no me te wanu mo afra me se wo be ba shia me me te wanu mo sa e fra na tabo wa ma edi a mo te ta de nim no ye tabo wa ma me te wo me tra ho sa anti anwura ni bi na eduru wanu mo na ode anwura kasa kasa me ho na me ye na am so kasa na wo kan de mate right me te kasa na wo kan me papa ya anwura ni nti kasa na wo kan mate ana me obi me kire mu kakra kire no so am se me twen ni pana de agiska na menya me enkanya sa anka me ko so be ye na ka prekwa ni wan si di kura bi ni enti wono no sa anwura ni no na maame o maame 100 cedis ana me de ba kumasi ha se no okay obedu kumasi de ne sie ye ba bedu kumasi a me ko ye me be share wono ne dem ho na me ko ye village o amada ho enti me ko ho no na madam fu a me no aduane ma ne bi di wono na be ma ne eti wono so sa wo kunumpo wo da wo kwan e ko Canada no a kokoji wa ho me no nya adwuma no ko ye no fa wadamfo wo so what they say akuefrima wono so wo ni kunu de enkwanwoma on de enkwanwoma na wo de ba ku enkwanwoma yere akuefri efrima akuefrima ano me ko ye no wono no nte wo ba no so kura no wo ye ne maame na me bra ne maame na neti enti wo ba ho no mo frɛ me sewa wo bi awanu aduane wa jambi sewa aduane meji so enti bi be hu sa no ye den me ba ye na se bisata me bisa ni sika o ma me me wo betena adan na woni ni timu no enu na no ne oba ne ti ana enu mu no oba ne ti ana wo so kwotran se me adan de na ya me die me dan na no wo timu wo e hono ono ba wono ahada me dan na wo timu ne na timu me dem e wo amada ho enti wo dan no mu na no wakofo oba no oba ne da enti mabusuafo kora akoka na wo ne wo mu no odi wo matam enti wo tena o so betena o mo so wo dan nim bi me ba se wono de oba me ba ye no wa ma me da ho bi wa ba na me ni ho no de e wo ne be ma ne da e wo dem ho no se de na esi de enti na ba de enti a me ba ha nyina ne se me ba ye aja wa hwe me nyinsem o de nyinsem so wono na buru me ma nyinsem ne se ye o ba ye ni mu no buru wai bo ma sika na ya buru be to no ayi sika ma obi yere no de akwa akoye aduana me a me ba ya hwe ni me ho na me te ho no de me makula side be die kwa na enya ize na me te ho no no so le anu ayi sika de am wo ba enti me ba ya me hwa de na ekoso na ani enya na me de ba ha no mo frɛ no e wo afie ha se no to mo frɛ no ana wo baaye na omo kan no mo se da bi de wo ya ne de antwa ye nti e wo se wo hwɛ me na wo adwuma na ye no pesika bi e de mame na me so me ya me mfa ntwa me ho oga to am so mo di mi wi a no mo abetena radio so e ke cancel hu ene wo solid free o free ha no mo no ko nti tabo ne kai stylish fa ne to so ni ko kata kano to so mame
Eti say dey na wo pe. Eti say adwuma na me ne ye no dey say machine wo dey ahwehwe gold a dey aye man na sisi fie. Ama wasan kwa bu mi wo muro ma say doctor say ma me nso anu ma say me kon wo da so ne ne te me da bi ante me ba na entam etete e dey no kobru wo wuram me kwa me nya no hwio me ne madamfo no ye fa no tumpo ne afia ya ho no ma na me obi ama ayi kakra sa me so me nhoro na me mfa ngoto aduane me wo ha na me obi de ne nsa ba betu me kom to ode ne nsa to me kom na ayi no a ana me ka cha ne se wonyi ne nsa me ba no kwan ode me afa so no me mpasa obeba me kora nti wa na obutu machi se na me pia no nti na ewo so atache wo no wotetoy no si masom no se sie nti wa ma na me ye na me so na me so nnimu nyansa kora ende ka se me di na tama na di na cha kwan ode me ato so ama ba bia me kone na me ya me ba ye mbedu ye wan si di abusuafo na me ebefo a me wa wan si di me sa me ba na me ba be di mpa nso a was out to me wa hasenu as ba be ha ma adwene enti one man boy was storm we ya me kon say na ni pani ho there be sata me madam for no na wo ho no so ba o ko so ba ko wo no ma na be to no yes so ko ti atem e dai a blood obu mi do no bo mi ti o tu mi siri ni na yi ni na fi so ti ese na kuna fu a ko kolenu me machine na ina abonransa no tunu na mo je fifiri mi transe seba yo pesa wo ka chen no kana me stylish trying to okay mama kwabna right how to say then young person kwabna da so o she the boss of the Canada ana Canadian visa na ma fe de kudu Saudi Arabia after wa ye pai was kai what dey wiki na mo kwa de visa na and no pa ya you may see to set at and that's a good one o ko dey mama go be no nyen ne de buy everybody wo ye fe from o ku fla ne o na the bre you no bre nya e ya le pa kuna ye ne si na also on the bed na was one more brother and someone Canada no why le gala say ana wo ba we na ba ye munyi sika munyi sie bo bia Canada kura ho oyi 6000 e de be gwa yanso sato ne content nyina se we hwe also oyi o de me tima ka fa won say oba na oto no on cancer I don't know on can occur and na afi so oye ani brebrefo so ara wa dey na uno obi atena 3 months to 4 months 11 good years ni o enu ono tena say o say likunu free mo no afi to be mo no de be hia wo na ja pass am to animu menene tena ya ode ne ntokwa sa menene ja ase ni 2 years kwa so na be man kwa efim na be man nine according to me say be man nine equate na no wo ku ba ku be effect na be man ni o me no tena o enkwa be 5% me na ase enkwa hu do na wo na me no e che bi say ko bi enti oba ina woni ni che nya woni ni kruti aha na o se o de be man jai me na mi ono na odo no sorry chebe say be man abusuafo ama wanware be man but enu na chi na aware be enkomoje ko na le che say be man ebi la for open to kwasa obama one emu na be man ai na ya emwanti abusuafo na aware be obubu omabare eti be me no wache boso me miensa mo ana ma de jai bae me no kadare bansa brenda woni se nye Canada na wo de ne ko na wo ka tu ni tiri so de ne ko Canada na de ne ko Saudi Arabia on the jira o ka ti o so ne Canada me ni na no kwa blanco pa chu o di ti wan
because I'm a bad dinner with a free. If you just Madame Nibi. If you just know ban or me by Isha FM how. I was saying, no crab by all the attempts here, didn't any at the end candy apple. It's my I know I catch them in our casa. Now, I should make a car, winning his answer. Mitchell said, what casa, Chileno say, yet how did you are near ready a pair? Sir, I don't know, I can't say, and I'm say, sir, I do be bad, is that someone to be bizarre, Alpha Freemano, and I. And then one can be so. Sent to say, about one to a good. Maybe meaning baby clock of us has a new so I can marry a Jerusalem pencil. Yes, I bring credit a crime to say, Ohemaa Benewaa, but no, I say, only one bread. Na akwantu mu okoye wo so okobre pa wo dada no ana I want to be mu kakra o se bia ni emudan obaye na sia wo de me ko antina wo ko kan sama kese e woni masi abosan ya so to ka na gade ko evidence bi ara o bi so ejibi ma wa unim na ise no be wo no bi ta boso me yensa etimi ya sa je pade we nyina je ba de no so o je woni me ta ni o ja everybody yetinye wo je ba de na wo once you go unibi say when and say when I'm walking kana and I'm here for okay can't no kana no ato ka siya buta ka sa une ba ma timi travel so me mental to na etimi abuza ya Japan ya bra me ba ma mi sa no de na ho ma me kire no bre mu one na bre ni mu na minti de o ka wo se wo me travel so me miensa wo ba kro mu ho no no na wo ho de I didn't know what I'm property. So, we buy Sama sina me toya ya toya no ana no ana timi o na Kenya ku poni o say ko so ba pande mame ya ko ni ko na masai ama ma ko ntana scam sa de koya aduma no koya ya ntwa me ka madam ya no ntina me ba ya ma me do aba ha sa do aba enam no ada me ka te phone na Abre, me pacho tie. Me oba yi chire bia mama nya me nkate no. Me tire phone na, mama me nkate phone na. Tie. Awo se bra no ne wa bre. Me pese wo chire wo mu na ntisa na wa yi na no. Simple. Enti bre ben, o se bre do no nya bre. Pacho tie, what say? Everybody else dey ma wo mi nsa. Deba ina oji atimo. Odi na kwa antena ho. Aba ya. What that man? What can I yele ma na ma no nte no ase na so te no ase ti. O ka chire ni sa wo me kwa ma da na da bi. Odi amabra na. And I'm going to go down on the channel. The phone. I'm a man. Somebody on banana. And I would be just Muslim. I don't need car. Some car back. I got over baby now. And I be that. Me ba asaba abotre ne de kanya abotre tie me de me pese me wume mu da ho na oba eti ne hwase na me mu no mo bo bra na me ni wo se me ya me so meti me hwase eti me say de de kai wo sha ne bo ka tene se wo de ne be ko Canada na se wo twa atro obwa enya no pre eni nyina ni eni say efitia se na me ne teno ena na adwuma se munya wo tue wo oba de ba adwuma na wo bo ya asne be ma sata se fine be mani oba de de a ja sam planche de ade a wulu ana ye tena sa akonto sata na side akonto ba so ana me tu wanim se
madam baako ɛyɛ ho nneɛma a ɔde amanfo it's the ocean said what I don't know and I'm so okay so ubekwadi and I mean pray events only events ekasa anopani enyumre nyina and events ɛyɛ ɛho nneɛma nyina it is sika keke be piem ɛyɛ yi men am this kana ekoma events and we pray out or container port and can you say container so ɛyɛ port na what first pay so and I also and I put on my unya ba Mami J. Katana Mami J any put on it. Who got some man say 7 million. 7 million I want to you sika. Me can't tell you that maybe told me no you but very young I would have money. And I open you sika 7 million and I got would you add it? I went to the madam, on Jesus say, so the one city Amamia, we maybe Joe said, Muslim Joe, the alpha captain said to me, and tell them, we can't say, the one city Amamia. Kwabra me bagina so ho me kakra ma me mami na wonim so de ko Saudi Arabia na wonim Ivan se ko na ne usi o ma woni oni abadi me kasa so de ko Canada Ivan se han Ivan se ne ye de odi na wonim se Ivan se ne di animu no ka cho so de ko Canada no de ko Saudi Arabia Ivan wo mu nyina obi anka anya o obi anya mhwe me de wo ho a na wo te wono ma na Evans can sign a trail, mammy. Evans no anga so ade one so se Canada ne meko. One Daniel, it's what I did bad now you give us our very pekapa. So what Giano? I What's your free Saudi Arabia ne buy no? Only wo fair fru no hu ne Rade oye bi mami no mienu a etwa ne ese se yeda na se enunti yeda na se a ensa eda ene ye November bosome no ne de to so aduonum the 25th day of this month ene ye wura mu no we thank God this Tuesday na ebna da Already Yankopon na dom ne mobro hunu bi na wode ache ye kwa mema wakwa ba Nhyira 104.5 FM ebi afi na de wa fidie no ato ha dwumadie ya wo betie na wanya akwanya hwebie no nso ya to ne din obra na wagye so se eno ne de wankasa wayere wo ho na wabo ababo ne de ena fom ye bo nenso erade ekan ho nti ade nyina ebeye yie baby awutie no bia mekase Yankopon won Nhyira wate papa driver mami dwadini ejom fori nyina mo ye bue cheze mo ye guy mo ani ante se mo fa dwumadie emfa eni agro sanso so
ena nkwankwa ni asefo fitafo kapentafo me ka no magya hwan mesrɛ adom ni Nhyira sɛ entom nyina mo so na Awurade Nyankopɔn ma sempa enhwehwɛ mo yato apitinti wo Facebook ampacho no abo Nhyira 104.5 FM live on Facebook obo search bar no a bo shem sa obo nse ebeyi aba na kyese me hyɛ me habitat t-shirts kama abo eyebo fruit akese a mete so ya medium bread medie ho kyea me de obetimi ayi aboa me na aboa wo nso ne se share dwumadie former WhatsApp contacts Facebook abusua no so pa me mamu nyina akwa aba odu YouTube nso ayedem den ewo ho ho nso obetimi a share e de amabusua ni nyina YouTube ni ye Nhyira TV sanso na enche bia no ye bete atom ewo eye Adum TV na fe ye nyina ye de dwumadie no kama medi e de Ohemaa Benewaa ofem Ohemaa bi bakupa meje wo so na mache wadie se de ye nyina ye nim no Nhyira bo do pono no na ye bie na ye de ato honom no samre ye guso ya ye je eye mo nsam ade adoye amonam eye momoaso na mo ye yen na yen so ye domaboa ama orphanage homes ahodo a yeso wono masene emfie bebre ni no yetimi aboa amanya wonu ye bia etimi akoye mofra hodo ese wokosuku wona ese woto wadesua so won suku ntade ne wonu mbedie ne wonu mbehye se ye nyina ya anya nokro ya anya adwenkro ne amfa akomakro anya ye miye na bronye wa nyi bia ma me nso ma nyi bia me amfa nso nkoda yi mu a ebasa wonu dabre mu mpo na bronye wonu ma hwese wo de afe no enye dani a de wanya kokokro enkum no 26 obayibi tifane se akoko sika no afi mu ni nyina ho bambo Awurade de abowo mobura wo hu wo nso de ne se me ne me ma aduane a ye die ya be se nyanka no nso wonu mu didi bronye na ye boa wonu ma afi wo mu nso so etimi toa wonu sukusko enti kakra bi ekura wo bia mesrawo enka se swawo debi say you 50 cedis in Tieswa, there be a budget. 100 cedis in Tieswa, your budget 20 eswa, your budget. And a man muddy a crown on so yaka CPM mao. 10,000 your budget, 5,000 your budget, 20,000. And you ma who do you makwa who do a mob back clubs a mabuba, a makwa mon sorry, mon sorry, me body. Na yenye ema enye kama pa na Awurade Nyankopɔn wondom na ɔmani Nhyira no ento yeso number me de betu dwe eno ene yedidi adwuma no nyina me pacho eno ni official number ye mobile money number eno so ne ye gye mo nsamode no nyina na afa ye de afa pacho me bobo so 0550 06 8822 Mebacho meeting bin 0550 06 8822 Mebacho edin ebeba mididi no ebetu dwa stylish mawadaruma mama edin no said ye no aye mamu etiye no esan say MTN update wonum system no nti akane no nanka edin ebeba no eye Nhyira donations eno na ye didi dwuma no a nanso sei no woye na ama eye Nhyira donations na me pacho eye number kro no a edin no na asesa edin no ye Clement eyisi apia Clement eyisi apia sa edin no na ebeba mesra wada bomode na wonso so eyi bibua na baje Nhyira no bi na afei nso so sade aka no ye bie eye working na tum e bia na wo de no pese wa wo de ba hanom sei na wo nanti bewram kakra bi ekura wo bia no wo ba ye beje ofeso emo ye ji bibia ye nchihwe je ne ntosofo ebeduru a mo de mo nso amra na ye mofra no ye ma wonum didi entoma nkoda ntade ye je usika no pese wa na betena fidie so na utu din mama nsa nyina hu wa eno so ba ye be ma osa akwanya no eno nti besrew boa bi na Nyankopon wo Nhyira wo se de da me ye no na ena me yemfi ye me ma wo eye wo motivation e benada de na wo de ananti asema me de ma wo ne say don't solve laziness with prayer. If you don't put in work and stay consistent, have strategies and plans, you will forever remain in the church,
shouting, I receive, I tap into your blessings that can never be yours. Ewa, but mami chum, fi sebe boa. Dia me di ma nyina ne se. Emfa kwadro wakwadro no emfa nane asore ko nane mpa bokro anadwo na asim awia na usim echimakra na esa uko na anya kakra de be podwa na asi asore dem edwada from crank to crank wuti musa you are exchanging work, you are exchanging strategies ne plans esa nkadi go for ma brabo no ko yie no wadane no na ade be hye akwadro na na mu Banyakopon kwa wanya nsa osi obehira wonsa na adwuma ti wa we ya I receive it in the name of I tap into it over tap 40 years there is some work be o so ye adwuma bi o so ye ebi na ekosua ton ebi ice skin keton ice water ton ebi awade na adwuma bi so ye wo ma na ye eti memfa akwadworo no nsisa enko I tap into it over tap ya entimi ema me odia kakra ya me de ma ene na wode anante eno no yakoya nkomo so tew na ene anopa ya ena eye adwuso manhema na na ya santewa wotoso mienu oto nsafre yen se Israel FM obra dwumadie munyi twi na munyi krada na munhia me ewo Anita Hotel na me topuno kakra na guy just na nani ate Oma hime di ayefe me topuno kakra aye breakfast enti mu de mu medidi na me wasem bia me de mamo bra Facebook Insurance 104.5 FM YouTube ni Insure TV wo de bra be hwe na ye kodu ye conference hall no aye chilled ahima fu otutu wonum tuma gusu manya sem ketwa ne nyina ne se nana yasanto otoso mienu otimpo ne botaye nyina ne se wo boa ama museum a side attraction this high tourist site no ya revive ni biemia ye ni na ya ye akohia fashion kese e ba so 28th December eno eni be dia na to say say ye medidi ni amenum kwa na o asem de bia wode ema yen enu ti ebra ye ko ye no na ye de atoso no just be won ma on get say na ye guy a project the statue wa wo be ya afahye we eye Ghana nyina kuma se man nyina na ye ko 28th December enu ti ye nya kwanya ene eye nananom ahimafo no ebidi nkomo enemia chese mensada nanansa yemu ana chese ochia me wo se edu ho na wo me na mane wa mesom we wo misanana ye beba nana ne da so kama piao nana one chese enye asem ketu akra eminti se wo mfoni ya na etwago ya na ya no pe ya eye breakfast meeting nana hima nana ya santoa wotoso eye mienu eto nsafre obradwumadie ni Nhyira FM as a whole ma ye koye na ampaye so ye de yanumunyam ekokotai etwe nana ye da se eja woto nsa efre ye babia wo befre dia nso edabia nso mu awie mu ye baba besom na ya baba bua ama bibia akoji ya kodia na ye nkonkomo ya enti ene yetena se eso enrada yetena nkomo bi so ewo fidua yi mu ha sei na opanyini Kwadwo Paul udi ni ta na je mewa Kwadwo Paul na samu a wode bedan ye no ayetie ye na yeda da ni butu no na nam so kura ma Faith Homeopathy Clinic ka se ye beboa ni yaso ni mu ama na hwe the sense ye mpese ye beka asem wadu mpempenso bi a ye ntu ase ye pani hini nti ene oba ni jitu mu no ase obeba ampa waba adwa Mary waba ya watena se ma memma wonu makwaba na fa wani ni woso enkomo yechi na yeni enkomo Kwadwo na what to say eno akofie wantimi anakaka ntimi now still ntimi okay eno oboye enkomo bi na obayi bi bepiem ne ma osima ba miensa sai tin komo no a wotin mu na ne ko ba no nche na me nkasa me do masina eno me ba e dia sem be down say ine oba bia wo fo na menene jaye no ya de bi etia mi ana wo bisa mi se ede na waye ana me kire se eda mi tumi na mi dim mi tumi didi ye tumi ko toilet
na ono bebi a mekɔ bia no so no obiara ka kyerɛ me sɛ me na ɔba bia wo bebi a mekɔ bia no no ma ka kyerɛ me sɛ me na ɔba bia wo ono ɔba me na wo no ɛnɛ ɔno na me na wo apart from ɔno no me na ɔba bia enwe adeɛ no so edi minya ama nkola no kura no yare ntini nkola no kura mu ti physics ya mu ntumi nko school e bi sɛ me yare ntumi nya adwuma so I'm into me that. Okay. It's still a ususu say. It's to say on my MBB. Okay. It's to say on my MBB. Jo. Memma wa kwenya nanka wa bisa no na. O mi dem timi mi sane bi. Timi mi sane bibia. Yo, ma me ne enkasa. Why? Madwa. Ma. Na what to say? Pachonya mi ado. Papa e woni no. Pachonya. Okay. Boy enkomo kakra, woni na setena mu, e de na asie. Na den na baaye. Me pacho na me ne net wo. Me ne wo nkwalafo. Nkwalafo na ewo mu ana ono mi jaye ye na okofa oba foforo. Nti okofa oba foforo no, na oba no nso sori a na ode me na mu aduro so. Ana me sisa de a me ntimi. Me bawo. Ye den na woni ne tena wo for sa abre ni because say o start to suspect you no ta be hu no mema bi e wo kona bi num ne ade. Me pacho da bi. Wo hu ni be ma bi ada. Me pacho da bi. Ujidi. Me pacho. Me ba be bisa no. Na the brebe na o start to share no ye den na motena wo nan wo ye hu ade. Me pacho da bi. Okay. Bo me nkomo e. Enti oba na okofa no oya na ode me nam no so na me say sa wale we de me ntimi Eye den na okofa oba no me menim ba bia okohu no me meni bi ntia okofa no na eye den na wo so hu se wakofa oba me ko ho no na me ko akọjiska me hu se oba no o tukotena oba no fie na oba no wa bọ container ma no na otonto ne ma ho no ukuni me pa cha na sabre na wo te he me pa cha na me metimi ma me fie adentia na woni ni ntimbom me pa cha de aden me pa cha me wa fam ka so me ye me ho ade nti wo mu no a ma ye me ho ade no wo se omo ma me ene entena enko ne nchen biye ti sabre no a wo science na wo mu be fa wa free ho na ma wo fo no a na dada ni nyina wo ma me fa wa wo ba ko ma me fa me no ma me fa me ensa ennan ansa na wo mu to nsa afro sabre de se na agetawi Ejade na wone ne wo ho na akọfa oba ma oba ne de ne nam no so Omi bi de ono na ese oba no e de ne nam aduru so e fa free be bi sa o se adan na wone oba ne wo ho na wo ne oba wo nan wo gya ne hokọfa oba bi tie ba bia wo kan wasam no a ba bia wo gidie ne gina ne nti oba yi ya obi e woni mu bia no mema na fie pia bonten na de wo mu a wo so nim se ye no kore ne gitum na ye ntimi hu asem na puma sibre why okay timothy ni nyina ne se o betina ne ofa mo be frɛ na o betina ne fie won o mo fie won na o ma me wo e number 1 nso ya na me hu se o ne mema e hihye wo teacher no ene woni ebi a Mary me hu wa ha na woni be ma bi gina ha mommy ono akasa be kan okra last time bi one be ma gina ba bi me hu no odwane ono hu na no odwane be fie Mary me na be odwane be fie obi kan be ma be no ono ti ono ba cho me ne be ma bi nyina ho to say mummy no Mary Mama is so far when you say na no tie me wa. Into the how be a dear scene, a see a trim. Sa some near no creness, a see a trema, ye can't be bone crew. Woman, young can't fair no me can someone ye can win me. What's the matron I say? It is a baby or connect to say I get too. So also can be Nasa Tianwa, Yamma, Pepper your name. Yamma and some I can win now. May you wouldn't be a someone. Betimi aso anu afri yes tena betina be san tena esi forma kokwa what am I say obeto so be ma bi gina ba bi maybe a uhu no no yam hye ma udwane ya na me pa cho ye no kure okay be ma na wo mpona no no me pa cho na nya me mpana no na de na unu obi gina wo di nkomo na be hu kunu na wadwane me pa cho no ne bo masum
Okay, ukuni babo wasum ho. Okay. Mommy. Asema oga say my bonus so no enye no kreda. Me bonus so e if say that dey no susu am hu won be manage na wono na ya najo. Na bo be say. Na bo be 9:30. Me wa so no wa wukitu a. Okay. Ewo. Asana me be tu no. Me to na be man no nti me be tu no. No nim se me bu no. Ojane e be fi. Ojane be fi me no. Ojane be fi no. Ana me ba obi a mo no na be ka je ne se akola kitu a wa wo no waja akola no wa ko tina baabi one be ma ejina baabi abata wa ofofro de anajo kra de wujira bonti ko tina bonti esa he de on le jina wo bisa no na wo ojane ye no wa mi sa be ma no se mi yiri na na jina wa anajo be ya de mo mi be de me pem ho asenti be ma no kra man kan hwe okay tu be bisa o yiro kan say be bisa no wan kan osi nyi wo akro be ma no nyi ne bibia no e na bisa enye obi bia no na sa anadwo we one be ma ejina baabi ma be tu so a wo se enye obi bia no It's kind na mere me da me ko fi. Empredo do ahe na hu no sa kwan no so. Me hu no several time. Ni nyina ya anajo. E bi o kura mitimi hu no sport bi o ye wo no me friend $. Okay. Mitimi hu no $. Ho anajo. Ba wifo. Adam bi akola. Kwajo de wo kan e no kre. Mommy, bi ncho ntroda. Okay, inti den na wo ka se wo ko fa wo ba wo abra na one no ho. Ben so de o betina o mu fi o no mu no. Me o ma me o e. Okay. O ma me o e, inti na ma me ko fa o ba fo. Na that time so no so ba be je ne masika. Me basika kra no that time kra me am timi disca bre no. O bi ote. Inti ade inti ye be fa wo ba yi se unye ne ho ade inti na ya be fa no. Me so me do me yire me na wo nan na ampa ni ampa so me do no ade na me ko hu abusua no na me nya no ho ade na me fa ne mra fie se me san akofo ba foforo mommy enam de we o ye ne ntina ma me man ko no se be ye ne bibia be ye no ho ade na se be bibi ko ma abusua fo no na ne na wo nan na me na wo nan Mary so aso so akofo ba foforo na ye den me pa cho ofa oba foforo na menyem de otoso miensa miensa no menene koe ekoda ne fie wo hwidiem ge ne bada mu ho no mo obae no torch e de da no ge no pempum ni sei no o ba na ka se me ko bie no na me se me de me ntimi ko bie wo bie on na se ko bie hwan me ne mpra na ofa no na no ne me na me so no me ni ko bie no ana me se me ntimi mie no me ka se me ntimi mie no no ana oba no frese wakofo oba fu we se na de na be hyede mu ha se yi setan so na menyem de otoso miensa so a mafuru eboso na ga na bowre de mu wo no bowre de mu wo no atwe no e de na pia bonten no ne koye me ko na me da mu wo ma de achiye ankomo we afei na me yanya scenario na afei na ne bi ba nti okay eti ode ne koye o chie be ma na de ne ko ne fie na bo be zen na ko ba be 12 o'clock na danfu bi wo ho no e ba ho no be ka kire me se Paul wa anya ade edi enti na opemfo wa ma nko a wo dada mu na se bibi ye osesi ya na obeye den oni gan pia abonten wa ma me da ho no Paul Omi so la wa da ne Paul azuma o kan enye no kre ge ne bae no omi utie ge ne bae wo enye no kre na me na de ayale asa ayawo e na enye no kre me udie na wo yale ne de ye no kre me so me gina me nyame ni se ka me kansem asori am ko se me so me nya na hwe nyabutre me nya na hwe nyabutre ansa Mary nya mapa wasempa nyabutre wate ngola me susa akola no to awotria no fuano na gani suti ofisa gani katani se obo kola ni free ase so na me tete no e do kola ni free ase kotogo ana ofisa kola na ni na de obo kola ye enye na mi aka kola ni na ma je tissue esu ne de tissue ni ti me pese ya obi e free ni de wa ye de wo retreat am kwajo Paul you should have me tell was watching e do baby a mi braba
ansana hwe wiase ho bibi papa bi ho na bibi ankoka na enye yire dem panyifo ne wan meko mo ansana wo ankasa be hu se makoba bi baako akomienu nyese no na me challenge de wo ka no but the only thing that I wanted is na me person me tie ba ya nu mase and na kuma ne na dwene mu eye pain eye ho ya nko na hye no enti be de na ho ato Otimasi huh? And it says asemi ba e so me bi say wo no wo say ai ne hu no wo ni akọ ne nche ko bi san say bi ba ye wo me na pi wo no ma omo ema ade wo mu ya wa ye niema bi ama ade ne afei na enye nsunsu anso wo ma bra boso wa we ya wo hu no wa we ya wo ba chini sa nso na ya de e me pa chaw keke nipa chaw de ma yo bi afache me na nipa na koma no enyi nyina ye na blese mu ne nipa o ebi no free baby na ma be pray mu ne wo mu no mi say easy afa me mama no oti ase me papa de odi kan free me mama ti ase no ka kire ne say ye wo asase bi wo ho no enti one ma wo nan no o me yanko ne yanko do asase no na ye nyaduane kura na nkwala ne be de e bi edi me ku gina ho ka kire me na se ne say e mo na pafuo ma me nchantro awo ma sole ame kwanim me on na ti wo buta no sabeboa kwa jona de mi re ka ho mama asema o kan na ya asema be ka che mama ni say ni ka fi ni na ka bente ni wo no fo ko and na manager we can aha no be ka say o ka say o ye carpenter ni o ka tire ni say o ye carpenter ni a e ko be ka tire ni say o kodo o ka tire me mama ni say e mo na kofuom na masi met na use say we dey mama si ade mama adwin adwuma ti mu kan say o kan say me si me carpenter ni de me dey anya fom ntina mama ya de me di bakromu a say mama na free mu ntie won tiri ma ha say me di adanse ni tuma wo ka sa no na ka mama ni ti ase a ka mama ya ma bodam say masi ni na o si enye fo na ma be ka kire say mo na ekofom asama wo kana wo di nine ma sheda no mabu mani aguso o say oni wo na na wo dem na onyem anadu 12 o'clock obeda wo nche wo hwidi mete pa ma sheda na men mo so ama anadu 12 no won ba na wakofa ne ba be bo prum di na tem twe wo yi ufe se prison ne aya bie ne prum ade wo ko ya wa meda ne nchen onu da nye nkure na ese me oba me de na madam fo bi o hwidi mo efe na Elvis gani baye na odin tokwa baye no obe pede wo wo ni wo ni fi be da minimu akro ka kire ne say we aba me we ben oba na me yiri we aba me wo what they saying aba me enti no na mini ne kuntokwa na mini ne ku abonti mu na we o inside na me manager me jana ko ma me ko e na me san ba fi e be dai 12 now ban be bo mu be da tambe o me fa de say ko jana kwan ja de acha 30 minutes e say oba ba 1 hour madam fu ba ko o hidi mo na madam sini onu ko ba e no ko ba e be fi obi e be fi obi ko be ko oba no ma oba ne ko e na wo nim se wakofa wo ba e na asa akofa wo ni sa ne kokonim biem oba wo se wo hu ni se wo ye memasem oh that time I was 30 years I na kwala kitwa no wa wo no nti oba no obebo punu wo so no onyim nso e ono na eka de hin say ono ye onyim a oba fufura ba bebo punu no if you say oni aha e ono e say e kan kure what you say ana mepe no kure na mepe yes asema we ka say onya ene wanya we na obema me ne wa atoto misrewo we ye nipa wonye wei oyo oba wo na wo mamu na onye wei ube ntimi friend me dofu ntimi friend baby ana sweetheart abonidin asema adwa America say ai oba be twimi ko abontin me man be fi wa be dabie mu enye no kure be fi be dai dade no kura na dwo no kura no be kan no kura o fifi koi oja wo ko ojambo ko eko ni fi madam fu bi o hidi mo no e madam seni me ba mai twa nkomo no so na me hade mamba cho de waka no oboa wone ge ni nyina na pie o pie abonten no wa ma biem ekosi sade ye kye okay
Enti enu mu no sa wo ba wo ye. Me wo ye no. Anu ye o bo to so sen. No, I otoso 9. Otoso 9. Okay. Emachi no. Ba ma ne kan se wo hu ba bi bebre. Me bo ha no ma bo ha me pe no kure. Wo so sport bi wo mo area ho. Nse ba ma so ansa na obetu na mo bi na bi a wo suspect bi. Wo so hu sport wa anajo na ja oba no na opi. Eno so na e no kwesa. Ipacho okaso wo hu me anajo na wo boa. First no I was wo hu me na no nku an odi hu me sorry am nam sport bi aso me nko ba bi a. Okay. Eti eba ne say o last born no. Me telephone mo say o see akoda na nyane ba eno kore. Oh, okay. Mori, the last born ko uhun is here. Uhun na me. Enti o reject o man mu bia for deji. Ti wo hwe wo mo nyina kama. This is the last born uhun na me. Okay, obabe na eyede na uhun se oba no a wakofa no de na mu nosu. Nhyira FM. Ma me de me hu ya no me hu no. Me ne na ye ne na wo ho no nto ono me hu. Yenya hoho mame me bawate asem ne de ebedi na enhyira bodo epono no a yabie no we yabie ne double ahoho na nam kwan so a wono mo bai oni o dende mo manye ne so kaka oni o dende ya man o dende bra good afternoon mama kawantra se na ko onye na ho me kaka okay mama tenase na opanyi obetumi ama no se de da no ye mic ne ma ye na ke ni beje pa na me na kwa ba wabre woni me doso kafra onum e de eye mic ne beba am ye di nkomo sesia na afi abusu ye ti se dia esi working ne de wo de bra wem na de kura no fabra na ye nye na afi ye na wase eso nkokwan so mama mpacho udi de se wona Mama Susie. Okay, Mama but you feel in buy here. I am Mako Ben. Okay. What's the standard the same, Pacho? Beatrice Amwa. Okay, all fine him, Pacho. UK. Mam Beatrice, ye ma waha. Mama wa how na na mo nante say. What is a more yen shrap? Na afibia o kaso de nyama pepa. Wow. Oh, London fine and patch over. Nottingham. Do you know the same? Beatrice Amwa. Pacho, me ma papa sofo abom paye ego ni emanu so. Na fe mama kwan no achi adofo wate. Papa sofo. Wadaroma ye mami Beatrice Amwa o London Nottingham o se afibia ne se kure nhyirabodo mu a afi nso e na wode ne yemai asoma ye de abai sire nhyirama no na afi yenko ya bompai ora yesu enu nyam kambi ya da maso be se de biara danso dum boy na hwe nso na o ma wa dum no mu hu aso yeso Japa wasam emieti asese ye ne yo susu ebra du se o ma enhihye bia ye de so afi bia se ye nyanka akunafo mobrofo ye pepa mo wani su baba wa Beatrice ajapa ye wala manu ebroso ono nso aka ya unu se wasam se me dafi ase mo mehweme ni yare ye mo mehweme me ho tete ye mo mfira mentoma Oba Beatrice nso aka se wo wurade nyankopon na ode na du ba bia wadu die kura ni bia ya wode anti e bradu na se hyirafo epe akonya ni nyanka ni akunafo ade awurusie ama mo ani ade no makota mo ho adagya so a ono nso wode owo ye kura ni nsam bia no ono nso de ba beboa ajapa wosi de hu mo broni mo bo no de fam wo wurade dia wasem ya toro wurade bibi da wa ba wa koma so ye dinanim da me barakofa biriam ba se o metome na wampene so manom ya nya adwuma waba wa mesre musuo san sohwe amaninya
next year ye ko wura mu se bi da na brabo so Awurade gina do ye so na yi free no so amen sira fa nyina kan bom se Awurade ma ne nya do ye mu ne ho da amen Awurade de hinta ni nyinara asame bu akoma na akoma ntumi so na bi nto ne da na do ye ti bie nhyira pono fama no ba no azato ne 22 so be bie soro fence na obi ntumi ntum ye yo pono mie na sumje pono mie na ni nhyira pono emie fama no we ni asere dia ma no na so tini Jesus Christ de munti amen amen mama de o kan ni nyina na ade we ni nyamaye ti sima mienu boneto fana yenko ya fada wano aha me di Suzy okay mete Ohemaa Kokobin okay me sister wo UK or the Beatrice Samoa yo and then now smart me say me fa nyome emra Nhyira Nhyira Broad okay ebacho niam ben ai betimi ayi be kakra bi sebe ya ma Beatrice be hu se wo no ane niam no ena aba bedru na ya genso e wo fel so okay entire okay eye de wo yi na akora ye yenya hu se eye no ano no de eye mama tena se che ni baba ko mienu bi na ye nkwa yo bichia madofo mienu okay bichia obaya owesu egua okay ena bichia yesofuma me Doris dakwa yo all right mama yeah that say so bye okwa mama mdi asonte se ene ma na ababe bi ko so enko all right yeah that say bebre okay enti sa na ye no wonso obetimi aba na ya show adwa Mary ma yanko to anko no so me bajo okasi wo hu me wo dollar ne ade a na oboa okay dollar hokura me mpie enko ho no kura ba bia na maduru ne sem se e den na hu so oba na wakọ akọfa no wode ukọ aduru so ma me ti wo no no me ti wakwa okay me so a me ko se de o ka se me di yale ama no me so me ti wa me ti wakwa me kwa sorry okay eti me kwa sorry na me so me hu se girl ne de me fa baby aha ti na ma me so me hu ye okay eti wo wachi se wo de wo ne ni ho bi me pa cho da bi wo wachi wa fa ma do sen me kan wa me no e de na ode aye wo ho ya oda so wo mu besi ne me ba cho me de wonya me ti ya na ka se me na me de ama no me tiri mu fita enya me na me de ma no unnim ho hwe me nim ho hwe ujiji me pa cho ebi ana waye bibi ma de ya waka bibi ebi ana juda somba de jaka bibi ebi a wasu ogu no so pa unse enye se waye ni bibi se obi a odi huhum bi na aye ni bibi but ya woni hu bi won ma me ma ya ubetimi edi hu ye wotena se he kwakwasi asibesi ade waye mi sa ne mani nyina no etimi kofasa ha oye de ba eti kaka wutirim ebi ana wo de yawo ka bibi wo de yawo ye bibi a etwam pa cho me nye bibia onye bibia pa cho da bi se si ya ne ho ya obi ani nu kame wo adwuma bi a mepese odi mepese nka wo serewo se bi a waye obi na yawo no wo mu a opa wa chewo na wakoma to ye mtine ma me bisa bisansa no pa cho bibia ni pa cho oya ye wako hwe ne da pa cho da adentia Oma papa ne ho fa no e de egina ne enye ade na ho hwe no me se si ana oba na okofa no me nim ba bi a wote ye one oba na nete ye me nim ba bi a wote ye ne ba be mu abemu otoso mienu ana one ne eye yie se bi a okoji sika kura na do otoso mienu no ma na e ba fie ho no na okoji sika no o ma aka ne nye den enko ho no enti me ka se me nim ba bi a wote ye na me boa eni tire ma nko hwe no ba ne nsem sika de e ba ma nkora ne nya bidi okay oso di kan yare na yare ben anu yale ne de na me nim me ya na me de ne ko doctor ho no hospital ne share no o mo hwe no kura na de asa me ya na me sare ne ba ya wo de ba ya no na wo ja me kwan na me ko me fie no so ko ye se wa hu na kama ka so pa ne se wo yale no ka metimi di na ko agogo hospital ho se me ya me ya no ma sare ne ko se metimi nya sa yeah anu de anza
Obi obi pa so ne se pa. Me. Obi ne yere ne te ono na kamia ne pa so ne Bible. What I say? Say no ka den kenka he. Eja Paul. Me ma akwanya wo bibi abeka akere obai. Upese obeka bibi akere no. Omi me de Oni we ka o. Me hwe ka. Oni we ka. So si onye me hwe. Nti woni hwe ka. Omi me de mi ni asem bia me ka kire no. Ekwa ofa so oni ni jai ni nyina ye woni hwe ka. Oh. Oso onye me hwe a. Oh, what any bo, woni mani bo. Why what bo when inside your bar life eh? Bachelor. To me bo mani nya wu antia. Omi. Me wa ha ne ye wa gadu met me a signal simple cry. My signals wo he so. Omi dia betumi aka ne say osi maye ni boni ana say maye ni bibia wo de won fanche. Efi say me ni no oba. Nhyira FM. On say a member pina rely on their egoistic character. A chopa the anything. Pachawa, on again over family be me pachawa as a mina, my from be pina susa. Oh, mommy me susa cry. Because I see a queen bia or cast some back, we said, oh, see, share as I said, I'm a pacho. And come Oh, they be mean to me cause I. Okay. Enti me mouse mami no me pa haba. Actually. Gene dia obeka ho. Gene dia obeye ho. This is the last thing I can do. Na fe homeopathy for na asum. Yenti am ye we ni se ko ba se. Sunsun mu ade bi wo mu a na yawde bi wo mu a. Wo be ye no afiri mu akwaje wa yare hwe ama ho anto wo. Actually. Enti gene dia obeye ho. Actually. Me ko haba. Actually. Big mama. You are married. Na ho ye de. Okay. Dear, me ka kire wo ne se. Me hu na kuma okura wo. Nhyira FM. Obebie ni wa ne kunu fi na chikofo oba. Ebe ni de. En kanka se wonyem. Na wa oba na betwene fi dem wona na koda ma ade achi. Nti adua. Dear me sra wo ne se. Ye wudie bie wo mu bia, re. Enye tumi ana enye obu okura. Woman and issue is so for my wonto. Obiane se nya bebo no. If say ukura akomapa, ukura adempa. Enti de me sra woni se sebra po se waye bibi ma hawa jaje. Unje mu a, ujidi se unje mu a. Because o charisma bi. Se unje mu a be no beto no. Maka me kan what you say. Oh, I don't feel charismatic man say. Enti no charismatic say. So you be no womanity. So we jam one. Papa no better. Okay, evangelist. Nhyira Wadaruma FM. bremo na ye me hade. Naima. Eja. Onkwaso. Yeah. Yakopo nhyira. Ameno. Awurade ma onyansa mu ndore. Naima. Eja. Me nua be ma no. Ba che frau say. Paul. Ana Paul for pe maza. Awuni mpo bi sa ho. Paul for. Hwe. Guys. Paul twa aka. Okọ wan lori bi nya ge. Paul twa totora. Entan front. Okay. Hwe so bi GFA na ho ani. Okay, no enya iko. Oya carpenter Paul carpenter ni hammer bia wo ge. Okay. Hammer ba ko bia. Obadi na daso. Paul. O ka kire oba se opemema sem. Enti Paul mi so question tina hana kan okure. Oba no su na wasu wa ha no. Ha kwampo no wasu. Enim di wo dem. How petem hampo wasu. Oba ya tansu. Oba wo do no betamse no. E di ama. Udi mani obetamse no. Ne ma me so oba ya bosom timisuru ma. Nti betuma gina aka nyame anum no kure se oni abaya we san ye so mfo oba bia da. Paul ofu ana onfa. Wasabi eye den na okase ne hu mema sem. Okotu so bibutu ne so. Okotu so bi da no so. Unyina so a wo kire se opemema sem kirem. So se ngwankwa enu ase wakoto no ba ko. O da bi nti Paul obi oba ma waduma mu da.
Oba we hu say wo oba gina hoda. Oba we hu bi. That's all. What you want to help am can say what bitu bi soda. Enti you koto say wo yiri we bi bitu no so ana. Acho David. But one say what do oba na ni man say. Me I put it to you say, o say say o twempena na ge we hu ye wa bufu. Ana no ye wo tan. Ana ye wa de say 7 previous we use wa bra nti wo mpeni biem. Na nya kwase ebu na po ye wa. Ofo bi dis ye. Nifu na ati agu nyina ponsa onsa bobo ho. Wan wa me mia. Oba kase otumi atimi agya no ho ma busua so ate ase yusu. Ene ne wo ba mu nan. Po wagya no ho. Asa ko ka tense de wo san de ka egu nanim ase ne se opemamasem. Nti wo bu oba we kwase abu busua ne kwase a. Eno kro mpotumi ma wo yare. Tiemie pa. Oba ye nsisi no. Oba wo no aduane ma woni da. Po. Me pacho oba we se wo no aduane ma wadi da. Wasanda ho ma woni na da wasan awo aduane ma wo me na wo ma. Why no hade? So why no hade? Damage control. Just say oba wi ase no. Okay, oba ba no why no hade? Enye oba bia ho. Onye oba bia ho hade ba wonya bidi. Meboa. Onye bi hwese nya. Po wonya bidi. Inti po what you do so abaya yeni na wo ba mu nine aja na fi woni bi ase awde ma no so pemema se wa brekọ po unkotu sa ba ma bi ayedai eda no so won wie waja no ho asan ko fa ma on se onu nachi wafa ba ko afa mienu afa mienza on se sese no abeda no problem po so ba we timi ha esunu me aputu to you say so ba we wan pa na champata na ne kra eni onu na editia wo ne kra na editia wo sunsum no editia because seven previous wabu ni kwase wabu na busua kwase tia asem okose ne maame tia se kwa na maame na opewa asem na na so opewa asem sama na opewa asem enti maame ni wechi de ode ya ne bani po na na hima wadauma obi si to do matwa Okay. ene yamfa kwase ya ni hima Okay. oba ni nsani ya didi ni hima Yeah. enti ma unyansa nkasa Yo. Nama po hunu se Sama mani sima mienu. That's right. Inti sana he. Kopo ho man. Na me de ubisa me a. Wa bu oba no kwase bebre. Okay. Yo. Abeja fo akasa. Lady nkan bi. Boy. Yanko. Kakra me pese me bisa rapport me se. Adenti na osusu se oba we nko apa ko ma wo no mo hie nyina. Oba we mpa na wo de sa sobo no ebo no. Dan na ma odwen se ono pe ne beti na yosa. Momi ena ikompaibo. Ikompaibo a ena ekosim se mi no oba bia o. Yesu mini na no we. Ono oba bia anwo ya pa from mami. Ti so for kro na de sa adwen na hye utirim se oba na wo ne na wo ne nti ono na wo yosa na emo nya ma na aka na wo no omo deda no ena yosa. Acha. Ene law of karma ena ne wodi no. Law of karma. They met me a catch one. Was obey Yaudi or do in a son. Or Casacra would it. One yes, I be or obey you, but once or Casa, I Ohemaa Benewaa and send me. Or so only anybody be a waka. What jit a home cocoa a boom say. Now I am a chessay. And you will be how you own Vienna and Castle. But now I am quite a bit of one corner. And I will. I know to why anybody. Sadia. Oba hema na obekasa saa kwan no so fa so na fa ye tu ye na fe ye faith for so be na fe wo ho to what me di na chikwa adane obra no ye me kwajo Paul what the Paul dey Paul kwajo dey ni say woni say name asinyo mere kuku be pa mami chew mede kuku na hwa na besi chew na wo be pa no hu hia ne se sister what na sere kra no sere kwa obwa ya wo the fact is what me at oba bia ye besi nkonya obebo ne kwa edu a wodi su be ka ho na begafo anhwa masa su no ya mpata no obekọ no obo asem ne yanka se de wasi esu woni ne ja nhwe zeni
Oh, me je ache. Me je ache. Ache. When did you buy him so beside not in a beam? Oh, that is said a minute. Walk over baby for I don't what was say one worry. Me want to know if I buy until I'm missing a far by my phone. Okay, you want to be man now. Ma say. Bako. Unya be me ya obesa na tena biem. Okay, me ma osima me enu. Se me kwaba. Wo dwene wo kosi se den na obesa we. Oh, mommy. So, what can some be na adwo me na achopa na me pa ne se manyini so on for me born in Chevy say Nhyira FM. Okay, e chopa no. Ba bi a wo pa chewi. Mempe. Ira se wo beso ni mu aso ne nsem apa ne chew eye baako. Ira se wo bebu nkotoje wonanim apa ne chew eye mienu. Ira se wo bebam no apa ne chew whichever way. Iti mama o ABC yi baako na enko. Pachona. Na man commission. Na repeja uti o. Boni bia me yo bia no de feche me. Se we ya me hu me to me. Pacho. Sorry. Am I one so ni mu kakra? O ma papa o. Bacho maso. Iti dia also kan ka che. Nhyira FM. What? Nhyira FM. Se me pachona boni bia me yo bia de feche. Se be ya me so me nya hu to. Nhyira FM. Piao. Oh, na ti one hwe so ana sorry ma. Sorry ma. Mama nsab na na bi esi no. De be ne se Mary. Tony mu na papa kwa ne ka fi ne hu. Ya na true. Na papa nso fi akoma pam o mama me no mo jai die enso ya na true. Nhyira. Papa won tin kan nsa bam no. Yo mo ya ne dem bi ni. No mo ya dem wa na ne ko ko mo. Na wo fa na life te. Oba ye to we hu so mo ade na hini. Ba mi ye na me ye mi nya kwan nye ko a. Asa di wada so ade chira da tre mu ni ade nya. Ade. Nhyira FM. Okay. Yenti a ye we nyina ne se. Ye hu no bi pen. Na ade a chew party ni ye. Ene se. Eyi ya ofuri ni pem. Obi ho ade a wo twen nyina ye chew pa. Se be pa ma chew. Na me ya onu mfiri mu. Wonya ohwi o. But obey ye niam amiensa bi se wo hwe ya. Oyi ne mpabo afiri ne na ase. One wo se wonte hokwa. Osi o Nyankopon ode ne ho ato no so na sorry a wokọ. Eno na okomo hu se we ya se we ya ni se. But all the chew pa na tumu no. Mama ni bu baako. Otena se o se da bi. Sabu biem. Anama hwe mu uwe. Sabu biem yeboa. Eno sabu biem ti ansa na oyi na mu mpaboa. Na onu obu nkotobie de ne nsa ato na beti se me de oboni a chew. Obi we ri agro a. Enti kwadwe. Diaka. And say obekwa kwaje hu na mayare. This is all I wanted. Na me pese me hu oba na me pese ya obi wo mu ampa so adadi. Mary wakuma atwo yem. Say no. Ahe na wotie. We say onu na we say hu ba bia tie. Waje atum se wafo ba ko oni haw. We mo se be ya bibini a ne ma papa nti onu so betinye twa na nya behwe. Oni me bia tie. Oni ba bia tie. Nti Mary ewo mu a frɛ no bisa sɛdeɛ ne ho sitie sɛdeɛ wo boa ne ka ne nipa wo wu a ne nya ahwe mfiri mu ye de ne ma doctor ahwɛ no sɛdeɛ wotu na no modi kan na ti fa woni di akyire bi na ye mua ma ne ho nto no na wonya hoden fa nkwada nan ɛna fam watema se why akupon so nhira sɛ wayi bibia free mu wate nso o ma won ho ti o ma frɛ no na wona ne ni nkomo mu create that relationship no wo montam. Oh, another boy. Yeah. Auntie. Oh, me no so no I no let you know me ba pani na te akwana no wo me. Oh. Empa twan. Bra. Bra. Akwana wo fa pa. Bra.
begina ha ba kwaku solo kura so umra bra begina ni say come hey catch my nwa o so Fakamel what the one kwa hi o ko jama me nchen wow osane papa kwajo what's the name and one has one tena ho no awade we Rebecca bo mote o maninti amama biti ya pa wo for ba free san osan wo ma fe ma o fe o so 18 years me boy o ko school eh o ko school eh Pacho go school no me sister wa kra I go school o ko school ho no wie no ana papa ka se wa mala ha se no fa no ko school ana wa ntimi anfa na hey sister o ko say just o ko school ate you can't spoil this beauty won say I want the way kwajo ko bobo ahun sukufo no kwa no se say ya ebi mu da so ko enya say oyin say 35 when you say 18 wow one so mpana 20 ba na 35 and then play 20 na kola ni 35 because on you say ko so mama e be fa no mama ko tranka o ma say jai what is it they met me I born say no me de u be kan shira bodo me ne me manager be kasa ye adwumadie na ese say ko school kwadwo bibi beba na yanso ya boa bi kakra ye benya no ye de beboa wo nia na ja me de me hu si ho na me ne manager akokasa Mr. Jimmy Agla se yamfa wo nkan kwada na ye behwe wo mo no ho na papa ti asinti ese se o support o de kakra ba na ko school wate wo be ko SHS wate ai o ti no me friend na ko to djumo no I don't give a fuck about them for that. Nempra bear. Me free Accra buy. And one of me were Accra and Bona Mikacho say na menya St. Teresa's. And I say member. Me bow better transfer. I'm a man go out Collins. Me buy and so ye go there or say na down for be was spoon or ye on your shade. And I meant to meet one. Nhyira FM. Diana say me so Sana mekai omunyi na obi afana nkosu nti nipa na okasa odi mbekọ ana odi mkotu Tell your boyfriend that's auntie mkopo wa tweme because baby adene direct con one mam na kokon kra so hey abaya kama say ya omudi ne be ka da chi asem we wo hye Saturday pa na ne tunu je nyama kwadwo wo ko hospital kwa na we hye ne Saturday o mo panie o panie no ni man kasa bo panie oh da ku cooking solo ani ayi se o mbeboa o am wa because you I'm so mbeboa den manako anya to odi ntia am si da akola no ho fo mbeboa okay so juma yedi enjina bodo juma tinna da yesre sebe nkoda ne sia doso afi no anu odin we ya juma yedi die ni etimi srebu bi wote na ye moa ma nkoda yi ye ntimi fa wo no musisi ye ne da ache ene wo no eti ye do beka ho wate mi wi mi di udin bekwa akoma manager na mama programs manager so ya we na afi we ye January at all cost school be a school dey benya ma bia beko what catch a boy and say you want to go to school san juma ye but umro so peace I wait to school what all right go tran say ya chiabra what so mama aw kwajo oda chi na ekono oda chi ni ntinya ma huso ni obi gina nkwankwa ni ase ntinu ma yimani ma o se oba panyini ese so mo ni da ho sa wo towa mo ni na ho what is nyankopon di mu nso no na nka mebeka no o hu mpa to wa wi why now dey yen hwe bi nyankopon ebe ye abusu t-shirt ya wo se ehye 2025 Republic Bank any LIVESTREAM Habitat Fair ya ka kire say o ada so ni so be si dan ya bra
de na ka wura mu bra o pese wo hu dan bi o pese o koto enra se dem amene ebie keys no bra na yemwa wo ne koto dan no yemma sika wo ho sika tafie bra beji bi wunya ne ba bia eka eye Love FM Habitat Fair 2025 ye proudly sponsored by Republic Bank any yumakupi yako eye Prestodia Ghana and Republic Bank for buy Syntax tank for ba san say yejuma de pese ye de bo wunti ye de wonu ma wonu de djuma fa dan hu ni nyina eba wonu ma kire djuma wonu be di ni saada no wade ya na ye sha se ekusi kwasi ada tibisraw more massive city more here and ye sha se 8 to 8 10 bia you can just walk in na enne ye kwa door master I say who door master I mean not na se me man akwaba auntie I want to say patcho me ho ye bibi aye bako na me na dum okay wudi wudwuma wudie na for boy enkobo door master kwa de ade e patcho ye friend me Josephine Kwanda. Okay. Me head of sales and marketing e door master. Na ye ka door master ye dwumako bia ye ndie efie hu ahobambo ene se mfie be ye fe se usi dan wie wase ada Jessica ayo foundation ato blog ayo bibie wie no eya na mpempi no eba ne pono na ebeda efie na no na ebe protective fee no eya na mpempi ne nkofo bebe enya ne wrong enti door master de ye wa ha say ye bebo aga na fo amomenya pono papa okay pono eti apo na efe na san so she nkran door master na sa pono nyina wo na say nya pono adi screw driver be wuwa dabi eye pono papa efe ye de apo papa nyina hi fie okay oka door master ye ka say the best indoors okay ai ngana ha nyina de any size okay yan hwe we say Habitat Fair ya say aye be won mo ba kwa won bu so won mo ba dey na wo mo hwe ni mu enfim ho okay enti Habitat Fair no Kumasi de ye first time ni Accra de gine mu peme omo mu ba ye de omo hu omo nusu ade aha de e chenda ye up to 30% discount okay e wo fair na se okay enti ye de ye premium doors Kumasi de o pega na ha ba bia ye si adan pane dan akese de eno ani Kumasi okay enti omo si fie akese mansions omo hotels ene omo dream homes nyina no omo ba door master ye wa pono papa akese nyina aye de be mo ma ye de ba fe na se sifia no weda na ye basa ensi oto na ye wi abo nti obi to do a enche na otwe by 3 months na do nyina ye basa oba door master ye wa pono a eno no ye de technology papa na ya etimi kutia ensuo ewia ne ope enti upe weather friendly doors a nature weatherproof doors a door master wo ba ye obi wo ho na say we bo a ejina ho ofi to a ejina ho chese ye san so ma warranty wo so wow up to 5 to 30 years field warranty e wo ye premium doors ya make kan wasem no ba Habitat Fair na se oba be hu bi wow afei so e ba the security of doors na doors bebe no wo be hu say omo nhyɛ dan fa no papa nye ebi wo ho na bibi kakra pe na door no asate say wo so ne ho wo ba door master ye was 7 layered armor structure doors wo ho there was soundproof doors there was smart doors enye ye nimu kwan ye bibie phone wo ba door master open door a wo be do social recognition e bia ye wo there were fingerprint doors there was swipe card doors there were doors a wo be timi di pin code e bia ena ye invisible handle doors door ni si ho ense bi onu ho do nsa bo so ansa na nsa ni be pu aba ansa de wonya ho kwan ti door no ni mo an bi ma wo ni na e wo door master enti ye se asanteman mo fa mo de boy bia no ya ba ne de ni aba ye se obi an pa ni behwe mo bra Kumasi city mo na ye nche mo door ni door se wo pe se kutu se bam door ani na ye obi wo ho eni sa ha de ye ba ne door sa eni efie no bo obi pillar na ekoka wiem ye wo door sa eni wo sa pillar ne beko me ka 10 feet height doors
with 30 years anti-fade warranty. I was our doors so over door master a bet yours our doors anti to na obi person of phrases here because maybe you say me can't pay you know there means I can't handle na yaba the back I say invisible handle and one boy where there will be nature any that we say don't say a woman wọ́n sẹ́ ka adé bí ẹ̀yẹ̀pù bí adé wọ́n yẹn nsa náà wọ́n sọ̀m ansa wọ́n bìí na wọ́n dé wọ́n di wọ́n nsa yìí ni wọ́ ètí ni wọ́n ní nípẹ́ wọ́n dé wọ́n nsa bọ́ so sẹ́ yà na nsa ní pu aba na wọ́n sọ̀m na wọ́n atwi. èyí mu a ẹ̀ ma wò kwan. wọ́n ní oyin jẹ́ yà tuntun náà kọ̀ jẹ́ wọ́n. sharp ẹ̀na wọ́n yẹn yẹ configure ma wa yẹ ma full installation yà yẹ bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀ yẹ sẹ́ òfin efo mu yẹ dukura yẹ de obiara kókò mọ̀tì ẹni bíbí abẹ́hyẹ so wọ́n fa sí bí di nsẹ̀mú náà pàmò náà yẹ bẹ́ẹ̀ yí lẹ́fì so. Pia mo amwo ho ne nko a ana so won fa no ukuru ya na fi so ye nika wo ho pa ne se ye boss ni na ewo monitor ewo nechi sa smart boss ya me kan wasem enti se anti ba ubetine gina ho no nsa anti na eba no okay so nipa no oba no mpese obeba wo hwa a ehu ya kra so boka ko bi okunu enti ye wo monitor ewo chi ebi a small HD screen ebi a big monitor to say ebu echi a utimi hu okay bia obia be head doors na ye ka no ebi na ye project ewo ahase no na ye ka no what you say we na ni polo ba be hawaje no anso wa friend some so me enen kwan no ye nye de me ma na mafi be yi ni safi so no be ye so next no I don't know okay auntie so what numbers we have be born am for home pray omo me patro your numbers o pay ya okay asante monu hayewo ahensan bus stop okay after Kumoma Rural Bank ewo ahensan bus stop ha ye wo showroom nice ewo ho ye dey see American one say nyina wo pese wo be hwe bi eso mu bi say ye kan na wo say do we ni do different the designs and I so your designs ni na modern designs okay nti efie new ones are sisi ni ade na nya te na akopa doors adada designs ai twetwetwem open modern street designs so na ye graphic obetini fix ye remove and fix o buy obetini to door no na ahye fofra ma okay ye wa hensan bus stop all right ye sans we be new branch e wo Kronum opposite Kronum police station e wo Techiman kwan so okay e no so ye be grand opening Nampa January. Okay. It's over 100 plus display of doors no go be brave. I ashisha ne kama. Ni na obeti ni obie. Obeti ni e patro e befel. E ban ma betu. Na na ma e befel. All right. You have phone number. It's your numbers no 0548 40 26 40 0548 40 26 40. Me patro e very active online into social media TikTok UBSC now type door master Ghana ya videos ahu be invisible hand ya make kan wasem you kwa your different videos a pin post da ho no wa bo hu wa ba ye perfect bia o ye demonstration actually the way adore no locking system entity ya door see be lock 12 to 16 enti enye 2 lock enye 3 and lock baako sa 16 esan so ma sa ho mambo a obi ahia woni fie nti you see that papa fie wafo contractors masons or more adanse hu asem hia omu bia no e wo se omu timi ba door master so ye be hia mo e wo habitat fair na se okay apart from puno amoton mo ye bibi fufu bi kan wan me patcho ai mo ye dey ye consultation okay so we better door ene se obi aba ko sika so opedo a ni nya ni de ni bi na we yi ama no ye be make sure say do no de ko hin na de ko hye ensuo to ebebo no ewi abehye no enti we na wo se ye de ma ye de ye wo do so ka pese wo de kompo ano a ye wo especially ya for that and only aluminum composite doors, full metal doors, bathroom doors, interior doors, bulletproof doors, premium anti-fade, anti-rust doors. Those will be a PBI will be over. Okay. I can free installation. Door master royal special and interior series doors. Okay. Until top doors were your wa. You just say na mensin bi mfa ni tin question na na wa say door na ma. Ya ye be echi. Ya ye be kwa ye measurement na nyoma na ya hwa ma na ya ni bibia kama. It's about after sales service there in Fendiago. Okay. Mami Misa will say we are not restricted in Kumasi alone. Branches no bubo kakra so because
we are seeing na hwe okay enti eba me Ghana ha nyina ye branches e baako 15 o quarter ma emu ni nyina ye wotema okay 25 nti omo wo aircraft pram do wenya ene ne mpate mu ye wo 25 for ho okay o ko eche te se de wo pese wura central region ye wo Kaswa Tipa Junction ewo after Yomat okay so o ko nsawom kwan ne so a ye wo Kwabenya ACP one of our big branches ewo ho ye wo Ashalaja 3rd October ye wo Obeye ewo Forest Reserve Nenchen ye wo Suwu ye wo Nsawom ye kan so Kobima baby anato boot ne wo se wo ko Nsawom kwan ne so ye wo branch ho okay na ye wo Chado Chado runabout and I think so ko dodo wa kwan so ye wa mra hia wo ho enti branches ne dey ahwe pe bebre mi bo bebre a be for mani so everything you say habitat fair na say yes slash 30% up to 30%. Up to 30%. A free 1 to 30%. Depending on the pay. What I said, the over pay free hono. Na ye jina so ni ate so the amount. Emi kamo a oba e peking kranga uta gara me kra na woto. Emi ti bomma den se Nyankopon yadoma ya wada. Ba bia wo bia fa woni chem e wo Kumasi City mo. Now so beka e dwumade kese yi ehun. Me o last message adema ye na fe ye mo number na so na yenko. Okay, my last message is say Mr. Mogana for nyina se wo pedos apapa. Won to mu unko fie ma wani engo tutu nka onsema Mr. e wo se wo ba do master. Okay. So the way esi kan ye ne ye se ye de wo ba enye nya ukura ne ye de ma wo ye behwe de ye ne fata ne se ne ye de ma wo. Enti wu si dan se wu ye ma obi se wo ya ma wo ye so wo beto do a agi door master. You can door master you say the best indoors. Enti ye be hia mo e wo habitat fair na se. No ma be bre ne be koso ye giveaways. Ye spin and win. Ye the idea about the CEO. Nhyira. Ye be kwakoto su bia ye de be ma wo. Ye che bag. Ye che a doormat. Ye che keyring. Bag bi. Me I do bag bi. Bag. Ma bag na. Very beautiful bag. Wo kwa ukura se kutu se bam. Hey. Inti me so mumbra habitat fair na se be hia mo. Na me yele twadwuma ma na ho na me wo pacho. Say ya wada no pa. Ho na me de many be check. Number for the last time na. Me pacho wo hwehwe e chaka 0548 40 26 40 0548 40 26 40. Okay. Enti door master ase ye e na ye call ye no. Ye da sipi se obaye. Big mama a chow pay chi o futu bi ade be mo ma 2 minutes na me dwane enko a chow panachi Mary amane me yes ye kan wa ha emfa bufu bi amfa chire bi de ye wie ni wa ha ye wie o maninti o sa wo ben e mo nyama kura no a chow panachi Paul nsoso enkoye kuntan dia ko ze say no sabaya ho betow ene hia nti ye ma bibia ya won konko fa asam fufu bia ma akire biem de ya kama na sia eno ano. Okay, lady Auntie Mary na ko pon show what sanse no bia na ubetunfo se onja bibi mane ka ojai but what you say what you say ayoyo e meka ne se nyame sha na tokoso o maninti se de be mama se be ya se onye okunu bi nkura na enwofra ninti se abeye eyi bi abeda montam hwe se ono so benya na hoto ti me ne okura nka wo ho na wahwehwe no ana bi kura ba bi okọ no na wodi nachi na woni na kọ na yefe o maninti na wodi yi ya wodi bi ya ye de etotwene wate ohene wo so se de ye ka no likewise ye the same thing because ono so ye oma mame oti ase osu se wode a chew ti minim se sisi akwa science bi show e wo mu se ase wanya afa ne mu so wode me channel de wa e no ma see here no me hu se there is some changes bi a e koso e wo mu enti minim se e bebo wate na wo so nya ho brase e ma no why na mo fa odo entina wate ohimi walarma enko ma aja ohima nyansafo ohima o ti bosu su ne antia am kan ha me ya me nyin kam de no ho Naima me pacho nyo case Naima ya tieni
ọba no ni homosexual being no yẹ adwuma nti na ma wa kumi o ye fe bi ọba no we wan sua biology nti ma me ni say do master ma me ni say homosexual ya dey no master on carpenter dwa no oto no ya na do ọma na dwa no rough auntie say interior doors for her enti carpenter for the modulo wie by body security there won't mean fa door ya dey she epiamu konko sha bonte ma pa ke ko fa ne na mbomu ma ne mbuto fam tie ashoda bi pashe you ya ya ngozi ya ga ati ayi papa was homosexual be meaning say ya dey homosexual be kwayo homosexual being there akuta dadwa ene hama na ko bizani homosexual being na me yam be say ano the wabo degree won hunu this is the wabo masters na do you know homosexual homosexual being ya wo bam ani e wo dey do you understand homosexual duality format eno so obema mu we so obi nti no mo ma ho ofe no da mama men kan kire o hwe oba no ya de bi na o sere wo mobo said ube sa wama wadwenya mafia se do be tie mobo no e ma na wato o muso atuantire na usi mfiri we so ni akọ aye ma no se atuantire ko ba be so anadwi se wono so kwa ye obibi e be le hu dabi o he akola ne kan se bi na adwenya nko ho ni be school na me papa se me mra obeto am so no want me amfa man ko da akola ni tirimu we ya to pato he o ma anai mama yo de biana ne ba anankola hwa papa wan hwa ba atembu nko wadi fo sa woni mami we topo so a akuna kuta mami se ya sa se kwa yen kodo ya manti sa wo de wadini ba fi anka mo ba we koko school anka kola no yi 35 da se oba ne ba ma ko a ye bat mi 75 so no e de na de ba yeah ya fa wo hindu hurutu spirit okay e wan koda no eno se eni man oba ne be ma entamu ngua e afetem kola no yeah what you must say misra ma wadini mra fie tie me ya me ka kire no oba we o wadaate ne daate nyina ye ma wo koko se ne daate ne ba kusi so se ne mpanifo ne majoa na won so e se ma na odi o mso ato nti o mo we o mso yare aka ngwa ya se obi o oh hwe ye be se ya ko na nya mame hwe na we ni ho wo ba ni ho tie de me ka kire o me pa cho me ba o ba ni ho o wa ni hwe na ginia na ima agina wa fa no ho edikei olon oba lady go bi se wa no akon enkon ho ba bewo enkon ho tie adia ba ko se odi ache wa ko wale di agura be ma no so a woni ni wo ho tie oni be ma wo onware oni obi awo na no wale no wo fo wale no dabi na ma ne ye omo ho ma wo ye no wo bola de dada no ko si sexual ege ye wa ba wa ko he o ma na da enti that's all enko ho be wo adia ba ko ni se na be no o be no wa ye tie nya ke be da kenzo obe enti mahima enti mami mi se bibi mama enti mami mi atawala mama me se ne se bema focus with man ho mankola ne nya omudo mankola ne ni naje ho na de se enam so makola bi agu no na nam so no enti sa na de eku konkola ne mu no symptoms na akoso ha sisi na akola ne kase me papa se me mra ana wan fa manko eye ade a amfi akola ne tinna omo ba no so ebedi di omutimu a me kam to totally se pala ko bi ontimi nka se obe mana ko school otima se o jan ma no franka kola wo nko wo ye ayi that nurse ni kase ya pa nti wo ba na ya na nya ofe anything ha aba easily
easily convinced nti na sem kanya de and no buy another way was sugu about we so so ba na ba out one what sere sa wo do no nso ko hu ya na ma na tina fi ko hu fofo wa bonte ya fi say afa ya yere no ma de omo ho atwam ana omo bra oba wo yare obetena ho nwa bi o oba wo yare obetena ho oba doro o kapita duma ko nya da nyina na onya bi ba nso oba wo nya abotre ma wono okunda wona ne kunda nso nsa da no na ba ko no okun ska no way so no ba ko ne fu me ka fu ma fam order in court order mama enyanke biza ba ko pe na kamali my aunt Vanzel. You see, Enya, Ibiza. Oh, a cold pet. We a friend 1 round, and I started kind of hearing about to say, yeah, I'm baby. Yeah. That's how somewhere can you become Mr. Jimmy. Come, Mr. Somewhere about hey. I'm sure tap sense men control say give back a word promo we be sure ya we November aka kwa bi na aso o check customers makoma 200 and a ye chamos adie we say e akra de kakra bi awo de e fa eye tap sense so e dia ba efie no me pa che wada 100% and a yede sa credit no ebi I will send £20 £30 sa sika bote no a yes I be actually as a reward hello app no so it will use tap sender wo ya you download the tap sender we ya can send share kakwa enso ewo tap sender easy fast and convenient and but modern so also obetimi de wo ashim bi na abua in December then day just say nyasem ketwa ye kwenye fa bomba stores no so bi echini akra kuma say takura de na say ye yakwakohwe how far ye ko ye busua beach ni ade edoso activities no edemwa dewa nyasem ketwa comfortable buses na die nam oka asem de we do bomba stores forget it now say ye luxurious accommodation but your bed there where come no on the penny na dia mai diaspora mo ba no what you say unti na mtwa ticket ba ore onye wa nka me mafo nya mo de no ho and 7 days to 14 days package what you say yeah de no e sha say local package ni sha say 24 to year 28 na ya saba na sapepepe ni ya saba emunti ni ya tu ni de orange December ya kuchu nsem pia share be specific account de amano no orange deck ni dec.benvastores.com open chire mu fufu bia me de number na e kai say akwantu hu nsenka ya bia so ba ya so ye hono mu a you know ebedi your number ni 0531090068 obetimi so a WhatsApp here 0531085235 ohwe chira kwa ye kumase ye wo eja ye ben Victory Baptist sorry dine wo Tech Junction Eco Central Road hono mu a ho na bo ye Florac's diaper e chi nsuo ye wo de babo fra no ebo na to hu ban efi nappy rashes no na fe e ma na to hu nso ye moto kama abatan kopebi na wonom ento tissue ni nsusu enie betimi agye sekem gbc fie chinsuo entete enti supermarket bi a wo mu no bisa floor tissues ase ananso se oyo flora kids diaper no ase open do do to abefre number no 0243033033 na onso wagye wodie sebe ya wonsa no ebekọ wahye wie na nsa na te agu wabodwe ho na sebi mepacho ahimfie ni nchenchen okra no wo di plastic ni to so toilet ni te faso obonsa abase ya eye skins wey acne ebetu ase pimples ebetu ase eye kama lotion wonya de kakra bi fansansan no so a wawie kura anesa yepese wonya bi tonti ato apete Ghana ha pharmacy shops nketwa ne akese ni nyina mu ya number edidi eduma no ye 0248 Patro Fachame 0241820270 obetimi nso afre 0504485984 na onso waje wodie kama epa macro surgical semen control outdoor diaper no ebi ewo honom bed mat nso ewo ho oji bed mat na waje outdoor diaper no mepacho enie ya tune din obatampa macro outdoor diaper ye woni nkeso ane na kese oji
baako a ehwem makoma kudu onya package we e wo baby a e kan ye nko a ye die we baako a gloves no makoma ko ensia ene hwem yakofa pant no bi nso e de aba we ye market aldot pant udu dwaso a won frɛ no batampa e ye pant enu ti misre wada gibi fashion mame ana papa na fe e ye pretty lady sanitary pad enu nie ataban no tre emu odu ebema wo feel comfortable confidential comfy ade bi a comfy wo bi ambacho a pretty lady sanitary pad we would the bar e be say bo ho by infection bi a ho fi say e wo mother wet herb e wo na fe panty liner no ne ehye mu diasa gibi to akoda no bag mu mfa ko suku na eja wo so ba no onye kiko yeah, market cotton, market baby diapers, market baby pull-ups. I do so. One cry for when you show more kind she drag them. Kuma say, Obaba, I'm a come traffic light. Your number no, it was 0553 291 Meeting will be in the amount 0553 291 477. Now also what would dear kama pa. Painkiller, ya di 2 year was say menstrual cramps, yeah, abdominal pains, koto geno, what you be more spine, baby. Why be never from 8 to 12 hours? Ebe bo wo rado mpeni mo wo say yes. We won ato kama pa misro. Eye ahomka heat patch. Misro wo pa. Eye ahweso bo nsa ahomka ne busro. Enu ene beye mo say we original ya eye kama pa. Ya to apeti pharmacies nketo ane akese ne nyina mu ba bia wo febia bisa ahomka heat patch. Was say ube feel heat no. Your number ni 0599 802297. Over to Ministry of 0248 509003. And answer says 0536 645 334. Not also what you would dear. And sure dear. Dear Monyam yet as I say, Kuti Papu, say don't. And I said, Kitwa, as up natural mineral water. And to Papa Benomanako, yo. Nini and you be a winner, be a room. Everyone stay hydrated. He said, "You're near many kind hydrated." Just say, "I come. They can't hydrated. That everyone will do what I say. Well, let me. I joke. I must stay hydrated. I mean, person mechanic see how many party. And I hear not say. I front not say. Officers no. We be koswa jibi mano. Na on function bag. I sort of foreign na. Egusu ya one more to be intimate. We friends you run no channel. Na enye zapa. Aya mentor. We do the nature just wa benye bi won ho. Sansuna ANS wa Tonsu High School Junction. We benye bi ewo. Evelyn's mother will chronom Evans one will kill. Even so, ewo abuabo. Oh, buy yankasi what the ewa who da buying. Yene hilltops no. And a edition anymore. Maybe your number name my phrases here. Now for the do open. Can I remember 0534 291 0534 291 828. Now also edge with dear kama pa. Thank you at the basic as reservoir no store won't you boom. The bad dear dinner 1 34 and you couldn't kodanya namsa so you could pay you Mr. Petanka papa sifi syntax stance ya waka sie ya wonke to de babuwa wono eno ne de ma apetampe awie mu nsuo mu etim de etim ka manti ene ya ka kire wo se bra na baji bi ya bo no de wunim dada se affordable obi a ebetimi ato bi ya wo 400 agents wo Ghana ha ya to ne mapa no apete wo wonom sem a wonom ton online shop no so ya juma syntaxgh.com oto ya research chide da so a ene be mo se phrase here 0244 335 168 0244 335 168 na onso eje wodie kama pa makacho say upe eyenta de papa reta sand clothing wodwudwu me down bola obemma fitting obemma if occasion bia obedwudwu style me pacho enye so we tell me keke oye fashionista. What I say, we bought you mapa, open corner, a estate junction. The number you are friend 0541 41 3804 0541 41 3804. Simmons Herbal. I just say, I dying a dupa, I better sing. You assume na my doctor called by needing commodore. Now what is a okay. Fire to me uncle. Well, Yama, I have 484 na kwaba. And Pimsan Company Limited, I could find no at the Babontain.
Simmons Vital Herbal Mixture Nimrane de Again and I feel pre-care precursor powder a home common away no babidi. Now I'm paying for crash say you say a ya dear son say ya dear a ya and we for us so familiar is a mabe do near new upon the home common and I'm saying no in the anya dear so I know from my home in said the papa you drew as one more home by one here and channel to one anonymous. I want to see the numbers no ego TV so wow would you radio no me bo number na man fa trade ya and as if our phone ne bo go so sisi a me bo na na wo frɛ now on a doctors akukudama omo nim de be video ho aba bewa omo de inomi ni we de aba bonten no on your match enkomo numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and it was 0241 604 702 0241 604 702 wait any numbers are Pimson Company Limited edijuma say we can to we no call now offer no and our numbers are offer no doctors are omo ye drone na ani omo din komo nti misra offer en fere o ya de sense mpanyin for say offer o ya ra unya ano dre fra bo modern say obi din komo na wa twe mo sade ya de na si ye o pepepe kire omo na ho so atimi ama ho pomesi bre na ma me fa precursor powder no enhyen komo twetwe na say ene nuane aye die say the medical kai so ye nom ne from me ho me ni na no akwa ye ewuduro kakra ewom na ebra onante na ho so bi hye bola bi ana ho se sabi musie bi fi baby ba na ho me bi ko mu aduane a obedi wa sometimes you feel say aduane a me di ase em say enhyeda enko ye nsu a wo nom no sometimes wa utimi num so nsu we di em say nyoma enhyeda enko ye ba ni na na ekọ onipaduane bi say ekwan e fa so kọ no ekwan be na ewuduro ewom na wankasa uhunu no e be fa so ababonten eno na your friend of the natural way of detoxification Pimson Company Limited ayen hihemu akwatwe na yakofa pre-care precursor powder ediaba precursor powder ni jumedie titi ni se sabe efi eni ewudro akomu no sa edro we memeyi enfi wo mu onoma ebema watin fifi pa wo be sweat profusely amo hu sa wo sweat na sa sweat na anan fifi a wo no na eyi ewudro a efer nuane a wo di ye nsha wo ye eni from a wo mu ye ko mu no na ye fi unipaduane and I'm say sa ewudro ya poison substances ya akọ unipaduane me say entimi empia ebe bobo no na yare akese bi ti say cancer kidney failure ne sa nyoma ni na no I mean ye brebo ye liver no na ehun so etimi aba how we intini ye say dro yaba ono me bebo efi eni ewudro bia afa nuane a wodi ye mu enso etimi aba bonten na ukuta wo phone and they know they be ameka say because of technological advancement into amawiase aye kuma bi phone ekuta no go the health benefit of precursor the American na obeka shower to munchine say precursor no it detoxifies our kidney yes sa na wo ho na edura and I say nyane ni nsu ekoye mu ni na no you na sudie and an responsibility say on so ne so no ono so du ba bi on so ne so a e be du ba bi on so be kwa kunya how anything the precursor powder ba you do offer phone na go health benefit of precursor one kasa obe hu wo phone so amana chro say de ye kan ni na e asem no kwatro do a ye di hu nkomo enso e de a chro nti ne opese oni padua no ene wa pomodi ntimi jwa brand de a na all top pre-care precursor powder Pimson Company Limited doctors researchers scientists and professors are oni die ewa bibiduro ne aduro ye ho no aba be no e de aba bonten na obomodin agise aduro we bi afei so ye wore cardiovascular system na me hwe ese akoma no ene duro ban ne akoma no eye adwuma akoma no e pompi moja na ese moja no fa duro ban bim na akọ enan ensa etire ene honam no kwa aka ni na se de be ye betimi edi dwuma na ayeye eduro bia o pagya won sana ase won sana mo edu kakra eduro bia ase onsa no oh kasa aduro na
drone na da so no ha say yes I na kama nti we no e practice powder na wo mfimfini no and na semen vital bar mixture and the capsules no so na design na kama e dey ato TV no so na wo hwe no wo hwe ni na wo fa numbers no na afi o frɛ ma me mbɔ number no ma obi number no yɛ 0244 718 557 0244 718 557 and it was 0241 604 702 0241 604 702 said the American Mr. Akumano and it drove any Akumano Jumano your friend cardiovascular system now Akumano na sudi and I said the responsibility in say tembia on the pumpy moja and on circulating moja and honamna kano a good baby abosa on sano pajamas I ate kakra as I won 9 as a monanti I won't shut down who my ye ultimately nice and pema dear nanso na asiana paja on sakana tom me ba chot answer na yare beba oni pedua anim no edika eba won ka ye broni beka se signs and symptoms and no nti na nani akofa practice powder na ba so wonu say dia enoma bi enko ye te se onsane na onan ne ye otitiriti u paja na se mo ye dudu kakra du ba bia asa onsane bi electric to asa onsane electric shock bi acho hunama kwa ba dia eba won ka ye se edi yade bia ehu ene di achi ne mo ne mo ya we bia di emo ehubua de ye ka chew ni na se moja ni ntini ni afurisa ni ye ntini ni mo sisi na ntini ni mo sisi eye pressure powder no na ode ebe no ma beboa na yi ntini ama moja no so etimi adi afurisa ne me ba cho bu ha onante na ni sutumi bri no obo se wantena ba bi anje na ho na oye etu ahwe wo mo wode asa on sabe ka pre-care natural powder ne bi no wanom me ba cho obi a oye juma brefo oye juma oja ho ma mo tonton nsuo wo traffic mo ye juma e wa wiase no mo ye juma den mechanics mate for drivers any juma den brefo bia no ma won sanka pre-care natural powder practice powder ne bi eno ye drain ne betimi aboa ama immune system na nya ho den maka cho say strong immunity makes a happy or a healthy life intini pe bia ne say won kwamo no wa ho den ameka cho o wa ho den but mo den say on sabeka pre-care practice powder ne bi na ndi emwa wo afi Siemens vital bar mixture ne bia me ka cho say ne pre-care natural powder ne ko because Oberpem San Company Limited ye ka cho say ha no ye ma wadro papa no watimi anom boso ba ko pepe powder so a onu madro ni wie no ano na ho atowa ya we no emba biem eye 442 formation oje agan no nsuo no 4 no waje no topa no 4 no waje precursor powder no 2 442 formation no unyaje for 1 month onu madro ni wie a ya de bia how bia no ho beto prekope ama bibia so atimi aye kama na agan de oba bia wutie na wie a sebe on feature kono ayana insisi so broni be ka se menstrual intermittency no obehia agan ne precursor powder ne bi wono ma be boa ama be bia me pacho moja no adeda anase ebia na sebe wakono no nuo ya so di si a won kwan anase kwakwa family planning after that menses ne emma onum edrom yenu we be pre-care natural powder and also so agan Siemens vital bar mixture ne capsules a be bia moja no akwakwa ne ebeba ama ho so atimi atom afi obabi tie me ono ne de no de bia oni libido I'm not in the mood but kai who said Christmas is just around the corner bonya na eba ansia se wantimi anyo homework ye na se Christmas do a one we akokoti kuraye ntobi ma because we fie ye to wig ba na waje ye to bag ba na waje de bia we expect say ye kokoye adwuma na esam ye nimi fifira ye ba ye ntobi bi mabecho but the do anajo I tell you say sabe sex and a bema or they release stress bema ba na person release stress akra or say mini Dana and mpacho sanity silent I say any and not be the release stress aboka kra no you pepe bibia sasa me for class sabe ma mo hono eye oswahemam ketwa enti be ma obesa ka nya dru hono ma na aboa ma bibia so akokama enti untie ye na sa oba olibido atekọ uni atenka uni feelings na femena kokoti 20th December no me pacho emrewo to again bi na to practice
powder ne bi na frɛ doctor sɛ doctor me feelings na te kɔ me nya tenka me nte hwee doctor bɛtwerɛ kwan bɛfa so abɛnom aduro ne nneɛma bi ade bɛka ho a ɛbɛboa ma ba feelings no so ɛtinya ba wa wo sisi yɛ wo yɛ bia uhia gan me pa to ntie mfiri to ase kɔ nan kɔ komore broni bɛka sɛ sciatic nerve ne mo asisi na on nante ne mu twetwe a uhia gan wa wo ti brɛmo ka sɛ spinal cord yɛ wo ya no uhia gan me pa to wa wo hona mu nyinaa yɛ wo ya no bɔ modern sɛ won sa bɛka agan Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules na fe pre-natural powder ne bi frɛ numbers no ma me fan to ani biem number ne yɛ 0244 718 557 and 0241 604 702 number ne da wo TV no so won cry na wo hwɛ ya akɔ Past Ventures a ɛhɔ ɛne headquarters wo pɛmu ni bi etu ato ni na akɔ Past Ventures ɛwɔ Okanshi drug no kwa abenya bi ato Kumasi for no Ashanti region and it's a virus PFA pharmacy or Tafu Road kwa obenya bi ato Colinac Herbal and so Ashton obenya bi ato Ahafo Mem Monko Reta Herbal okwa obenya bi enso etimi ato and I go so I have Kenya say okwa ja Herbal obenya bi ato baby bia organ high 2 in return no bo also pe agan Siemens Vital Herbal Mixture and a capsules number no 0244 718 557 and 0241 604 702 mama ya ka say agan a o say to say to say and ebe ko straight na ko hit abusia mbi ya bi no ye twa ye ho na yenyin nkato kakra yakoba de aka ne nyina no ye de beso so mama ye twa ye ho abasisi a Nhyira 104.5 FM. Emwadi. Ausia. Abusiafo enuanom ni adofo mammenom ene ye papa nom afi asako abetu ye biem asafi ho wo ne ye di ne yie your number one Akan radio station Nhyira 104.5 wonim say Nhyira bodo ye de si ho emfie bebre ni ya boa nyanka fia wodo pi na emofra wonum ni na ene agya afa yensem ebinum akosuku ama wonum da chiesi wonum ye afi subra nadru ye besan aye no sa biem ama wonum fri se nyame asem me yeti ase se ne wo hunu mo broni mo bono wo de fam awurade enti se ye hu wo mo bono ye de fam awurade na brepam awurade be hye ya na mu some of free wonum ni na wonum ni agyanom ebre yi mu ye kodi bronye ye dwene wonum mu ye be ye wonum den enti me dofo me bi saw edi ne kraw eyamo eyanwa eye sitre say ye sikanso ne krawo a number we na obeti media faso kitwa bi enso a eye 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye Nhyira donations frɛ wo bi no bi frɛ obi yenkeka yensase na afi yemfa nigye bi nhye yemma no afunuma ebia na wo niema opesa wo de ba no edoso frɛ yen yebeba ne aba befa niema no na yedi aba abedomu mo frɛ bronyen yemfa sede nhye nyanka yenum fi sɛ wonum ni hwefo bronyen kame ho na yenhye mo frɛ yi afunuma the framing master amwa naso amwa ye fra no amwa automobile service enterprise eduma ye na hana no ye spray car body waste spray car ye inside landing kama o car bi wo hani spray car ye kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master ho no mo 7 years we are me pon me hono ye adwuma no wala gi sale ho saf market ona na me ye adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo won taabo na ye de adwuma no ye nyame adwuma we are sin ye me sesa no that one ebe we are sin na no no ti nya machine be friend woven ye di bi so ba hanti nyame adwuma treshim e wapem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 ba wonya baby this ye adwuma kama pa wa me wie school no na me nya school anka meko asata na fie e modern
Tinyame na madom so ma me wofa kopi amonane ana omde beto adwuma mu am besu adwuma no besu adwuma no so wie no wanye maburo obeto afidie ma be shop no yede ede mane ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame adoma edwuma ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismenya ba bia kobo mpaye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a ti me sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana ti me boyesi yo machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yensan ko ana ne twafela no ba na de nyame adom yo machine edi twafela yo machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound the car nti bibia dry not ma aja ko shewo vi no aye challenges you woman say on say ade bia obe hase bia no mfa nizi the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadum asa na nipa maako bi SUBB enti na emani die kese se be se mpa bru chire kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi e kwa maame a ene metima nya machine a me yankasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na akasa no ye machine se wisi no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a je se wo de ka wuam na wusua bia ye kama be yo ka be pie no because e di flabo che na ye I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se media mi penisi a chire ni mu adwuma ni ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho e first class and e second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chire ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me workmanship no kura na me fi se be hardware mete so aye de ama se be adwuma quality na kwa etima ba because your cars in wo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo pinti car 1 year pepepe na car na e basa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en so ye dwuma ye na ha no ye dwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually that to say dwuma ye ama no woni biansi oba time say car no e 2 weeks ya 2 weeks no wo be ba na are you ready e 1 month 1 month mo ba na aka na obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks e bi kura na bia 1 week na na ye bi na ma so say ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bia ma na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka bu a ka bia be ba na o so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities aye aye paint no kwa koto dia ba be adwuma ma no emwa o acha 6 months 1 year na e basa ya ha ne ye adwuma ni wi a ye sa polish car no bring can be say ye bekin kan ne na ma bat o say Ohemaa we ja ye comment ne kan a wonti ma ye ne kan de bia ma men ko Facebook na men kan kakra sika brand here was evangelist ya crowd girl no nice your best sponsor no you no the 20 na dia okay hega apia o say thank you sister Nyankopon shura o say waka say o de no beka insura bodo nkoda no ho Francophone infum was say o share oba no otu okasa no animu a utim say wa ye be ma ni bibi enye kwa Linda Swain was say aden kra na wo de kwashe oba yi so no na e hawo
Emma now for one if I don't know Franco to Munso, so Sicabante say a Japole, while Falconi and a Swa, not young quay name. As no second case, and at there be say habitat fair no in tea your interviews na I mean no Madaroma, ye Brennan tea, and me anye. A second case no na ma bat was say akra no fair but ma wodine wonya janka wo monya janka nso koda no bitiase a wonu musenyanka mpo uhwe bedom free bana ano ten okay ma menhwe kwakuki nsolo Nhyira on the doctor veteran no can say I am po enwa ena emema no dejeje wo mani Vivian nana ya somua eje yebobo register no ono so eje se owo ha say ebi YouTube no menkenkan kakra na fe menkwa abadwafo enchen na ye twetwe ye nkomo edia na Masi okay, Masi the no was sound na sha say no one tin ye Susanna Bankwa or say good morning production number no me pacho menya na ai wo benya ye de beto so sisia ma medofo na de opese wo kabia no waka David Winston or say Ohemaa I put it to you say guy na kan okure because the oye ye de wonya ya de sabia o woman nko free ape woman nko fie na onya ya resa Ivan Skumsen as young boys ni young girls e tumu fo so obrade munti o na munti bibi de bia e behua de wa ha eti obia enti obra na wonsua bibi free by fact wo say no man nko ayarehwe na onko hwe no ya de na bibia nko ye patience Adam so say ni sure Mary so wo de ache Grace Amponsa also na wo Paul one a catcher say untimi nya carpenter san kwafum what are you talking about Teddy Ajete was we a negligence of duty what should that pa koda kama say pese odi no beko su eni hwe I can't say comments kakra ba ye en maken kan bi na mede amamu no mekwa abegyafo enchen na magiwo no madwenchre mensha se mfiri lady ho ene omienu o makasa faati fa between yanko ya homosexual nyina abamu yemi abema no megidi se fine sabre ya de ne ho start to me unisa yeah sense on say kan say oba ne ka say onisika obi bibi ntina yeah na eno no atu no mutu so o kasa no o ka bibi o say me nte hokwa obi kasa asem na anu odin na wasa kasa no say ma sore onka se bia nyaminti me ka bibi dia cha no ko nyaminti bato say me nte hokwa ma sore binti obi ya ne de sabi wode ne ho atwere no wode ne ho ato no so eno ti na de bia ya yetufo say afefa bebebe na de nsam nam nti wo ti wiase anu wa ya hweye sisi asa ababa we ya dodo na krokro na ma na mma ena nka we nyina ebe pie ne ya kasto abrante ne wonto no da ne gidi sanka faith for so be yo mo adwuma de na so still bibi betimi asa akoso eno nti yenya ba Mary ananya sa I Mary adwa Mary ya da na se pa se wodi ose yo timi bae na yeni de na de se be ne fa ko because me hu ne se na bibi wo ho ya odie wo ho de na so aside ya odie no nse na odi nyoma bi abata ho na nani nyina pie dia ya de radia se obema nya be me ho to no so nyefanya futuo se wote ba ko ho a tena ho di esro so se wo mo na be se mi enkoda wo se mi carpenter nti wo no na na oni ma ndwuma doctor se mi ye na emfuo ni ade nkrantifuo ni ade awore fuo nyina ukwa ban mu omo sika so ye nkuruntu nyuma wo ba bi a wo bi ni bia wo bi ya nde wo bi kwatina bo chire eye gata mu twitwi toilet so nsem bebre a whole lot of issues na no na fu enya carpenter na wo ye no enche se wuntimi nkodo afuo na wo fa hwe wo ankasa ne wo yire ne wo ma eno de wo nse wo ankasa ye se de wo kan no okay ya de beche no jo yeah, the radius is bibia etibia wie asomdwe okay big mama 2 minutes
Mama man say tie wo pa. Amen. Wa madwumadi na ye kama. Amen. Mama say ready na ye. Ti mama wo tie o say o ti mi mo nwura na so o frɛ no. O fu ye nan o. I want the so she dey be. Ohemaa, mami, no kure ni. Sebe mama oba ni suo sofo ma. Se nya yare kwa wuni ahoto. Okay. Ebi ana wo de enya yare o. Ba wuni bibi en hyeda nyi. So ba wa kuma pa no wotsna. Ni wo nkola. Na onye wo hwe na wo de masa ma ne tete a. Wo nto wo da. Okay. Na na de bi yi. Bra Paul e so yakoro. Na ni ma bi. Yeah. And question na me ka. What you say? I relieved. Oh say adwene timi mani pakwa wo yale. Yeah. Adwene na wo de gene no. Say you here. Yeah. Na ayo say be no me kan no. Obi an bibi ana because wa woni say wait no. Guilty conscience ni wudi. Ani wudi. Yeah. Enti Mary wa ya de na okura kuma pa. Okay. Because obi ho a ye be bona mo wadwene ho a cheche ne ho a. But on say ade wo ye no kura aha. Waya man nti de ka che Paul ne say onko ye bi. Okay. Na ne ba no o ma na ni nko akola no na ne ye no kokofu. Enkola na ni kokofu. Yeah. Mate. Evangelist yankwe. Na ma. Eja. Yankopon shira. Pia. Durade Yankopon omo wawie ne fa nche obi. Amen. Obediye wona nanum nyina be ye shira. Amen. Amen. Na ma. Asa se kom se wo se mi ala mu ene ni sa. Ade. Na ma de yankwa. Oya sinalo na ma. Ne ru aho ne. Na ma. Mpacho mi amana e she ye no. Me ha mai. O ram say wala me tiri okay. Yo. Emema ye wie ye na hyase ni o. Okay. Be ma bia nsua de mfiri Paul asetinam. Obu oba no se onye bia. Be ma na dwene onya me na me ye adwuma na me hwew. Obu oba no se after all ne ho nye fe enye ne class no no. Enti odu oba ni si nchen ana oye na dwene so be pe wo mo ye ne class. But o class for no so onye o mo class. But de kuta wonti. O carpenter adwuma wanya wiemfo so no wode ye. Abaye a otumi ka kire ni kunu se me ma me wa asase ye nkonkodo. Na daachi aboa ye no o wa adwenpa. Be ma ti ade a ne ho odwoa me ma bibire na mpe. Nti we edidi komu sese no ba na onya mobo. Ko mba bia ne first born do. Second born to aso, third born to aso. Neighbor, what was sisia. Abusua kakra bi na no miensa no enya abo. Obraju madie se baby e de mu aba bedru eni. Yakopon die nkwa beche yen. Echina nso se menu mbopa donko ho a. Fa TV ne to Adom TV. Na nim se wadze oye. Midin e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa B bakopa meje woso. Yedo mu nyina. Ne ka se Yakopon hwa mo. China nso na ye dwuma no. Ye to aso kakra wa ha ansa na ya so kwakwa dwumadi edi ho no eno na eba ne ntinye TV no emfemfri ha sei yanko kameka se doc yanko but yeah so the doctor na oh yeah okay homosexual be usua de no na ma de tie ni okay so opo wuda chi ahwe na ohwe yare da wo on be ma no nso omobo sisi wu no wi yakura na nyare we nya ma wo nto ho no na sa ya no we do to ha e ma na uja we ho onso mu nyina adwane aja se mema edu ba bi na se yetumi koba na se sebe yenya wo ba nyansani a yesusu susu se omo ye nkwasiafo okay hwe e mema pe o ma omo hye wo mo so oba beti asese mi kunu ni binti mi to me bo asema no me no nkofo ma na ya na ma ni bebre na ma ni bebre na fi se sa oba ni oto yeah onye sko bodo ka bon ti akobo ba zo onye sika kakra o ja oba ni se je odi gina so ja oba ni nyensa nim o so pe me masem nkoto no so butu obi bu bia so wo so na mi tu e bu su dwam itu ni ni mo na pe me masem ne masem otimasya so bi pade dia agina so a otumi keka de opebia otimasya onza aware na nkasa no senka sex ni manka problem bi ani mu onza tete ni free dimension bi na ba okay sex ni ma entokwansi
Oh, I'm telling you. Sex is one game. And that's like my name. And your sex and everyone. Then you want your sex. Our dear Nanny, dear. Oh, baby, your free ban, Ohemaa. Mr. Sex in Nima. And cat a year. Already an man who did. Osu ni ma wo behwe no ne bibia na ka sex na dagen edu se nka mo bewa fi se wo se ade ani bre de ma ogoka so hunu nkwankwa ni ase nyina ni so se obi ni ne da ene so wode kofa mai ni edu ya akọwie se nti nipa de da sata no mpani ma dada okay ti se se me wo ho ba na yankopon hihya kire adam na wase do meye na nti na ate ya no ka me ka kire se eyewura e po choala ide ye ya anka yi damazem emfa onfifim efifim otwetwe no mfa kekansa mo ofifim no heba mo de efifim naima Kristo ne yes one be butentim Kristo no Adam give me ration. Kristo no owo ana body. Ana prophesy. Emi ti se ma nye bibi akora adi ka me ho. Naima, o bra o so eye. Naima. O da ga se bi tira. Allah ham sa Kristo ti mu ha. Naima. Ade be mi ni ale we so ase bi. Ade se me bi ni mo. Ya bo. Naima, me dia me se mi ni amema no. Me pa chewo. Ye wie ye nye. Okay. Emema ye ye. Say oba be ma we no yo oba no yare se anko be nye obi aso ni mu. Yeah. We say bro ni dey example. Yes. Papa no oba ma me abrewa 70 years. Onye mo bo. Be ma 60 years kwa be oba nka wo. Be ma de ye mo bo. Hwa. Be ma obo bra na mfa ana wo de be ma kwa chima. Oba ma no so oba ma wa bra bonya na wo de be ma kwa chima. Na de na mu. Wo de kwa chima bi o titumi yeye. Utumi konya sugar mommy bi nche de na be ma nso eba form a boy na be ma aba form e ma form oh aba form oh aba form alusu hwe mama nka se ncho ansa na amma be ja ho eti sala mo life ti ani ma center boat de hina ati na wani je mo ne me ni je ya na bi awu aya mo ma kwa ho man so bo mi de che a police na ko no police program mo Mr. Sese wa beka mfifi oba we na nke betwe wale po port we sesi ai port we sesi o ma oba we kwai po abedi ama no ntise o abedi ama po oba no ne nete no so yo bank wa babo so di na chi ade aye ni ne se bra oba no giche opa na tum odika pa na cho first man bibi o ya so kan na me re o di no ka che me bi sa na se we o se da bi man se mu ko to bi she allegation ma allegation ma me taking we bra no te no me yam she me pa se o se o sha se so be ka se me ne we da me nyem o mo ba bo wura dem bo e be twi ni pie e hwa ne so ne sha ase osuma su ko naima osuba bia bonya efia no nko na ye duabo akuma mu duabo e che wa no me ba ma otu me ma no fo me ba 03220835818283 fa wadwen kire ebra yesu ade asam no de yakawie nanso wonso wadwen eye wo se misra wada ofra ma wadwen kire no nyentientie na woni ade so na so na yenko me hwe de wodi kan a waba hello Bacho Monshe Ahumano Emamie 03220835818283. Hello? Hello, the man. Don't for Papa being Bacho with Dean Baby Afrefi. You send them a strong. Evangelist, Big Mama, in the Momo Casting. In fact, what is your for your Mumba Evangelist Abaso? Evangelist, when you're more no me you are doing no shit. Uma statement to you say that man say who go to say o butune so the idea you need do more than speak e me ma mu see you what say see a wuti we be obey ya ma na de fe na ma na ma am a party wuti on ka wuti me ne e me ma mu see bi evangelist you am see na me say bye. Eti dompeni hello pra misra mu monsha homa no mayen hello
Hello, Hemazi. Me don't papa baby. Bacha wudi baby afrefi. Bacha Median Joel. Me do do an ba kokome. Oh, be ma papa yanko. Mama check ni na ma boy ma pa. Na kakra. And the credit in sana. Hello? Oh, me ma he. Yeah, Joe Fakota. Oh, me already ma sumo ko fiase no tan coach. Oh, me mame emo no abegafo abaso. Eni dumedi amudi obi ba mo nchen ya de wi a obi sisi aka asem na ma dumedi ni kwere na asem na ya so wi no. Ya bom abaso papa Nigeria amenti a champ of brof ni pato. Omo gina mechi den. Oh, me ya senye mi anu meme binum. Sebi se oba do wa enye wadi se oba ni ejimifo. Ye ni abai enye mo anu na birimu a bigidi se ni abai ka ma tu ko for me na dia wo beba. Oba ye su wo su na wanyem na wo mpuna ba be twiwo afri dem na wo kona dumie no oba pimfo no no kwada dem a. Ye papa no ko nhira bia wo nhira wo brechim no. Fi se enye mo a se ni ba bia ke papa ye ogina. Na ya be ma so fa we tu wo fo papa na wi afi enye na wi ye ni. Be da so wo me. Okay, me so me da se yen kwesio ja na yen fa bi. Hello? Hello? Oh, there was up in there and saying the hi you. Hello? No. Oh. Tomana. Hello? Yeah, nana ma mi chiao. Me do for me jo so din baby afrefi. I fe me o mali, mi fefe kwa homa. Oh, papa yanko. Nana ma oni utimi na mi chiao mpa. Yes. Na senye madaro ma na mo boa ya. Dema we kan ho be kire ni papa. Because mi tie le kasa kula na. Dema we ni katapa. Ba kwenti mi anhwe no. Na me ya do ma na na huma ni tim si e be boa na me na ko school a. Na ko se sa asem ni se ni boy di na ko to adwuma. Nyansa be no ko sa kasa yi. Eti se nyam mo de mo bi na mo ba ne ba ye na oba na yi yawo no nyina afri ni mu a. Enko be wu. You them so me nyina ye pentu ye honfo. Na edu an ye nsom kakra. Na ye se di nsem beble. Me da wase. Okay, yes, so that say hello. Hello, Hemazi. Me da for bacha wudi baby afrefi. Pato jo na mo ko ma huma no e drop e. Fra. Be na nka me kan se we enye futuma so ye be ma we oba. So mu be ma o se samba o be ma bi se samba te se wanya nchi na ma o we na so nya aburo ni nkate bi a wo sa gu onu ma we. So to nya ba ko na what now ye nsusu so law of kama ye adwuma o. Oh ya papa yi wan so be kwaya sasa so anya ahuto da so do be say dum say duabo so na ye duabo so ya dem ti bibi ya ready to me chair so na ye ya ni aka say pom so ye born so enti mi say be ma ye na ye tia na ma oba utia ye be fa mu aba yankopon won chira ma wa na adwuma pa mo bo ye da say yen kwasio janhwe hello me da for bacha wudi baby afrefi. Oh, Papa, Pacho Yanko. Nhyira fan. Obada we say now what can you say the body free if you call every can come see because I don't really need to you see any this Nhyira fan. I tell fan for fine for I didn't feel much I never know what was not one part here on man of my love and cause of come on also man about Yanso ya da sechi ya Dubai fo nyina me fa ba mienu bi so na yenko hello me da fo o ni ma ba bi e ba do mo ye e hu ya pa ba jo so e agumo wa se ku ka se fira dan ka wona klum okay ya cha dance fo nyina ba jo yenko mi ya be mana o ya dia mama I see me papa what Obama get the ni beto ni de 8 years but me an ko bubusia ko pa yet me an ko e ho ade awo at what be people so as we dey am na mo so for I didn't know wo so for o na ma so for o yo ba ho ade
I never got it. It's all right, young question. Hello. Hello. Good morning, Ohemaa. Good afternoon. Little for Bacha Woody. Maybe a free. Me flee US, New Jersey. Me de Akos. Okay. Mama Bacha Yanko. Me Bacha, me de any say. Bearman. Wabu or banning a bushia questia. It is a young and flipping me pet and clam for us. Samino banner bushia for and Caberman what down the club by yen of 1 day and son and clan yet one mamma. Cause onion 1 day and Colani Yanima. Wouldn't I wouldn't mind what Jan walk off for bar for fruit. Shall Uba buy you a come see. One, Ohiani who change Colana or Pebema when him and Mr. Macolano. When I name Casta, this out school, one Racolano won't think because Waco kept Yareno. Not drinking up a boy in the Nhyira. Nanka, Mamma, no sage man, one of Mamma says for me because studying in your society, I know they so because school. Internet or Banner Bush for one and Fancolani Bearman. So the Mamma near tank Lana, mobile while you have for no Colano or Fanya or 1 year. Until so by yen 1 day and San Colana and made us. Oh, yes, that's a chair US for any na meet me and fat of phobia beam. Ensure about do, Yabuswa, ya catch no sapuno, ya be a 1 year no be no more decaying. Your crown will be a year jet number no any 0550 068822. Meeting will be 0550 068822. Miss Low, I can't. No ne insure donation say number kronwa edino na asesa Clement and see apia Clement and see apia but also who say dino number no adofo binom edie aba Rita Brago yensaka wo de no Boachi Godfred wo so wo de no aba bedru Maple okay edie wo so eno no Samuel Buahin ochre but yensa aka wo de no Bernard Doy wonso de na ba bedru nana aba bibiri me pacho yensa kan wo de no Richla Eku Gershon Richla Nyankopon Shraw onye kese Millicent nana Adey me say Nhyira ebremie Fabibi to so sisie na Ewade Nyankopon won hyewo anemu comfort appear wo de na ababedru comfort the day amekonuo me pacho yensa aka won samwade yebo Benjamin wo de no aba Alex Wilson me pacho wo de na ababedru Joyce Afum won so wo de no en ababedru Pakwasi amemo Would na bedru me vote the last but 2 Celestina Anan would no abasan so na Titus Nate won so would no aba bedru Yakopon de nkwache ye a echena ye besan abania babubo atwa so ene wodi wa woda me ma happy birthday but say Yakopon won shira na wonye kese adofo binum din abeka mensa ewo ha say nana bi ewo bro krom nana bi ene eya wa woda we efri mama efe ene ye won shira nyina ye wo show happy birthday Yakopon won shira no wonye kese sansu na Mrs. Hannah Obudai ene eye Mrs. Hannah Obudai birthday ye wo show happy birthday Yakopon shira Madam Mary Inti Nepacho Uatonsu Central Church of Pentecost Big Mama Gift Donko was say ye wish you happy birthday Professor Sam Afrani Uwa Christ the King Methodist Church birthday a belated but Insure Ivy was say ye wish you happy birthday we ene a ye birthday sahedo aminsa aka na abusia ma men kwa bedwafo 1 minutes afutu edi mamu dwumadi ya kasa ye mam frama no ayete so no anya kwa ye di nsem wi a yesua de fabi filmu ye kan wo bitifia ne suban te se eye Paul a wo ba yai obi te sa pa obi nim se pefe se wa ye oba bi bribi o deserve chopa but hantai kakra bi nti ehihye ne ho sa no ekokoti no nam mfa be gina ne yam no nam sa be wa tintem no akwada din wadakem enti
Only a big sign, and your man, Wadumawura, or be only a sign, we feel set Nipano, or deserve they will chelpa. Don't feel too big in your shoes. Copana chow, because after all, yasano, ye woman, young fanco baby, Shia chelpa, na emwa. Baby, mama, 1 minute. Ohemaa, I never come Nhyira FM. We are about one open a chowa. You see, I know about no Jim. Okay. And mine, Obia, ye dear Kuntan. Now, Ben may be a wa. What one inside Yam? Let's see what being and one patch on anything. Some of babies who are young from Swa. Or Pedin, I bet is a men panic or wine. A chow paper. Okay. So no be a dear. And a 70 dear only beside. Okay. Say ya warrior, say ya young Kugro, say ya bushia. You see any panity. A dear wouldn't say, who did deny any then and fell. Okay. So we could almost say they didn't swap a child. Peel. Two shut opa. Problem. Okay. Evangelist, young quay. Naima. Aja. Young Kupunshira. The make a chatty for you and I back up. In no home. Ane akoma. Ana akono. Okay. When you see ya obre. In whom money akono. Sian no. A debu wa. So be a no one above for your day. A friend kama. Obinu no one friend a kama. Obi ono no ya friend kama. Naima. Obi wo ni no. O ya me friend kama. Meji to me asem kan. Yo. Oh. Naima. Obi wo ni no. Oye bibia wo ni no. Amanfo beka say ohun ne fom so awaye sani pa no ohwere niama kese ye bebere wa brabom. Okay. Ene obi odi ne kokochi on de ne bufu a this one ho atono yeah obi antumi nyina na bufu ano ohwere ni papa ne niama bebere wa na brabom ana akono so wo hunu akono yusu a emre bi ye bom pa ye bi nyame mfa nche ne yenim nyansa erade kuma kono nyame ntumi nkun wa kono ngamu pesa mu beti bi o sa kono no ya na ya adini ne say to have sex with another person ya kono ba ne yenim sa kono no ye aduane kura o kondo no say akono me kondo se na me mpie me kondo se na be pie me kondo banku me kondo se ne minya pizza man aka medi no say akono ne bia but ye won part bebere na mum ye make asa gina so no eye na me de no ko so beti se akono na bi na me so me kire o de me but what be some question what be some question so ala area say what be some question so one can answer ela me home do so minya akono a eye ye fe no homosexual akono yade edi be ma chi na edidi oba chi wo hunu de yusu a obre na ohwere ne ma bebere ebi akono tan eba ni mu ana ye ntese de yesebe wo he krakrakrakra I say sebo what free ni so onchi aboa na suya how to learn how to control your lacks what am I say what bro for chime suya se de obesi akontrol ho ebra wakono abano okay me kan book bi e fe Patricia book ni se wakono ba utumi kope akoko bi ni di agoro se o ko che no na obe ne o akoko na se otu aburu okay e bo ama e release stress no aponchi bi kura utumi I said oni ni di agoro pamo no utumi di na chi a e bo ama release akono e ba na to feed floor na account biribi no asi that's what ba obe utumi ko jogging afra akoko no utumi ko jogging fire jogging utumi fa utumi o mo se yenye 10 minutes nkan but enfiatanfo me yanko utumi ko jogging utumi ko jogging akono no ba utumi de yanyum to na wo akono bi etimi free fa free fa ni mo ho sunya se de osi control akono ohene ewo nipam you can't do anything ewo nipam akono onibi no akono no ebitimi ba wo ma ye hia so be dadia no me ne yapon
So learn how to deal with your lacks, your anger, and your homosexual. Okay, homosexual. Mr. Jimmy, see we are brand. Very necessary. Yeah, crying again. My mama cancer and me go. Now me person me cry me cancer. On says the abofran when you near. Na ho peja wako so biare no se on the adwuma mu dada se de papa ka o Ghana na ho ma maybe na wo sisi yeso ko school no oh minim eno de entwam me nka say etwa mama no but I don't want us to draw me person me ka say o su adwuma enti ka wo fra na nka say yenhwe ne strength okay say nyam go di papa ho obi o ha say o 35 na de bikra na ye level na wo from enti adwumasuan so anya de asabi oni ma ye tugo ene nsanu dwuma ye ade pa oh sure enti no say ye ne nkasa say udi na ukasa odi ni shemu excellent but ye make say ye strength that's what obetimi aye ona ye shemu kena wo ho a na onto aso ye na ye ne nkasa ye ma na counseling kaka be ya me masam no e be ba for na ni be da for obetimi asua de wo sua na wie go e force say de na mameka wo force say okay man education no kotenem na no so wantimi amfa anya bawo a enye me masam no na ma ne mfa anya bawo ye obi ona ne ti ebuwa ntimi mbuwa na wa han uti ase wa han nti we de ye ne nkasa ne enhwe ne strength ba bia wona ye mfa ho no emwa se ni nyina ntimi bua se ye betwa the things whatever it is no okay all right abusu okay wa bibeli ne ho okay all right abusu no kan tell bia yapon Tommy dundu mic no enti no men tu abra yam pon out of bounds that but no be any over chill be no nche na come from oh me say abusu ye pon yeda yenye radia yenye radan we mu dia you under my you see hadia na no okupo ne Lady Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia Meje so Tommy Bia near the B I sidie na yekoye nim obetumi follow me with TikTok official Ohemaa B no ye BE Facebook no so sa na te and how the Ohemaa Benewaa follow me na any question you want to ask here movement be ba a ma movement echina ebeka wansem adjatonde no akakakra etwa se ye ton na ye pon enunti nika che no ebeton na yakọ sesegum ni yakọ Nhyira what am akoso ane for so FM me mama for abusuafo anuanom ni adofo mamenom ene ye papa nom afi asako abetu ye biem asafi wo woni ye di ne ye your number one Akan radio station Nhyira 104.5 wonim say Nhyira bodo ye de si ho emfie bebre ni ya boa nyanka fia wodo pi na emofra wonum ni na ene eja afa yensem ebinum akosuku ama wonum da chiesi wonum ye afi subra nadru ye besan aye no se biem ama wonum fri se nyame asem me yeti ase se ne wo hunu mo broni mo bono wo de feme wurade enti se ye hu omobo no ye de feme wurade na brepam wurade be hye ya na mu some of free wonum ni na wonum ni ajanom ebreyimu ye kodi bronye ye dwene wonum mu ye be ye wonum den enti me dofo me bisaw edie ne kraw eye mo eye anwa eye sitre say ye sikanso ne krawo a number we na obeti media faso ketwa bien so a eye 0550 06 8822 0550 06 8822 edin ebeba no eye Nhyira donations free will be no be free be yenkeka yensase na afi yemfa nigye bi nhye yemma afunuma ebia na woniema opesa wode ba no edoso free yen yebeba ne aba befa niema no na yedi aba abedomu mo free bronyen yemfa sede nhye nyanka yenum fi se wonum ni hwefo bronyen kame ho na yenhye mo free afunuma
friend me Master Amwa, Naso Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana nyina. Mo fa inslaso na mo mboae na me mbenyi nya panyimpa. Na nya me be hyiam. Brunya said rubiemo. Ye mo frey. Ye wo no mo den. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra wo sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me ati asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti me de afaso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de wo de no afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes sir.